Lana wha mawaianga mai le tufinga, o le whaia o ngauru, o le aula kapia le tino. O wha ailoa le tei whono le komiti wha foe le pūlenga le lakapi, le sunga atu ila epa lupe soli aisa i lele maria le ngoi. I se pepa o wha amtalanga lo na wha awhiteia, o le ngā luenga le leima le tautua, a mase a o tūla i mai o ia o le whaia o ngauru. Se tasi o tūlanga mawalunga na ausia le manu Samoa, i lana teitainga, o le whaato i lalo leo le aula kapi malosia i Italia, i le tā alonga ma le manu Samoa na whaia lo tātu o tino. O le aua Italia o se tasi o au, i le vaenga o au le leima malolosi pito i lunga i le Tier 1. O le tamilusanga o le ipo le Pasifika le Pacific Nations Cup, stasi leo tautua amase, mo Samoa a o aveai ma whaia o ngauru. O ke topo le tausanga le tene ina whaia ai le whaai unga le komiti whaafoe, o le lakapi Samoa, e wha malo lo le tu mau to finga o mase, ina ua whaia leo leo ni morianga tau whaia inga wha sanga i ateia. O ia morianga e 5, o lo te e na uma e mase, ma ua whaatuna ngai le masino a perila le tausanga nei, e su e ai mori maua leo leo. Wa wha iloa le lakapi Samoa ua amata nei le sa ilinga, mo se isi whaia o ngauru o le tātou au lakapi o le manu Samoa. E le nao le minsta po le whaipule o ngā ngai whamaunga tolu, se tangata ua moria leo leo, ai le aini ai e inga i te tala i tua e whaatali le aso, e tula i ai luma o le whaamsinonga. Se vaenga leo le finangalo le ofisa sili o pulenga, o le mtanga luenga o whaamsinonga ma le whaafoina o matau butau whaamsinonga. Le susunga papali i John taima le langi a fele, e whaamalama mai le mafua anga sa le tali ai e sitama i ta isui le sitala o le whaamsinonga. Ai e inga e lua na tu ina atu e leo leo, e te tala ai le susunga la auli le uatea, po lata e vau Fosi Smith, e whaatali ai le aso whao le masina fau o Februari, e tula i ai luma o le whaamsinonga. Sa whasiringia se whina ngalo papali, ono se li poti na whailo ai e le komisina o leo leo, le whaanoa noa i le tali ai o ai e inga na tu ina atu, i le sui le sitala po le remanding officer, i le aso whareida na te nei na whaiai morianga o le minsta, o whaatoanga ma whainga whaiva. Wa whailo ai e le komisina o leo leo i le ali poti e le newspaper o le Sunday Samoan. Wa ave le lato umanao i le loia sili, mo se talo sanga i le whaamsinonga, e tu ina atu ai se polo a inga e whaiai se tau finga whaale tu la fono, e tau fiai le minsta o na malanga ese ma le atuno. Se vaenga le nei o le talanoanga ma le ofisa sili o whaamsinonga. Mai pe ona manino la lo tu la fono o tau manga o whaamsinonga o soli ngā tu la fono. Lua fes furuono. E tolu ai tu ai ngā maenga anga i ai a whaingo tutuunga e talai tua tangata molia. O le tutuunga mua o lea e tau o le remand in custody. Po le tutuunga lea e tau fia pia le tangata molia i la lor vavainga anamtanga ruenga o leo. Si o i le aso e tula ia i luma e tali o na morianga. I le aso e whaatulanga i luma le whaamasinonga. O le tutuunga lo na lua lea la e tau o le remand on payo. Po le tutuunga lea e ta tala i tua. Ia ai whai ia tutuunga po condition le tala i tua. Ia ma le tutuunga lo na tolu lea ta o le remand and large o liberty. Ia po le tutuunga lea e tala i tua le tangata ua moria mai. E au noa mani tutuunga i le tala i tua. E whaatale le aso e tula ia i lumo le whaamsinonga. Ia o peila o tuainga remands na e tolu. Le manino la le tula fono. Alo manino fo le tula fono au tanga vaia i le awala fa le tula fono e fuanga i ai le fai unga le restara i le tatala i tua po le taofia ia po le fai o le tutuunga po le ai fo le tutuunga pe a fa pe tala i tua le tangata molia e mantua fo i ese uma ia tangata molia mai e le tutusa uma tangata molia e ui na tutusa soli ngā tula fono ai ese uma ia tangata e molia mai e fua la le fai unga le restara i le talsanga mai a leo le tua leo ia ma le talsanga mai le tangata le molia e tu uma le restara le avanoa e au mai ai le saida leo ma le saida le tangata le molia fato a fai lo le fai unga le restara e tūlanga e tau ana iai ma lo manino voi la le tūlanga o le tūla fono o tau manga o soni ngā tūla fono lua sfuluono i vaenga o le tūla fono e wha vai ai le fai unga le restara mua
e whaavai whai unga le restaurant i lunga le tutuunga pe a whai e iai se haa fianga o le tangata Mōria mai e ono le mawhai ai ona tūlai i luma o le whamasinonga le aso o whātūlanga ai tūlanga vo i le appears in court i le aso le o whātūlanga ai lan whamasinonga o lisi vaenga e vava ai e le restaurant i le tangata leo Mōria ai le whai on tutuunga pe a whape o le tangata leo Mōria mai e le aiso na haa fianga i mōri mau o le mata upu does not interfere with any witness or evidence. La le manino la tulafono. O lisi vaenga lona tolu. E sila ile restaura il whaatatianga o le tutuonga. O le tūlanga fo ilea e ono iai nisi mōrianga. E toe mōria mai e tangata leo ua mōria. Ma le taimiro whaatatali lea solan whamsinonga. Ia ma le tutuonga ma le vaenga lona wha. O le puipuinga o le lautelo le atunu. Ma le tangata leo mōria. O vaenga lana e wha au tanga vaia. E fuanga i aile whai unga le restaurant. Peta tau ona talia tutuunga o tarsanga ina e leo leo. E fuanga i vaenga i o le tūna fono. Mai o lisi fo ilai tu e vama ai ai au tanga vaia. E vama ai le tūlanga. Man tua fo le tangata leo Mōria mai. I le whape Mōria mai loa. O nga o komiki a leo le wha maonia. O ana soli ngā tūna fono. O le tangata leo Mōria mai. E remain innocent until proven guilty by the court. La voila manino la tūlanga tātou tūle tūla fono whaavai. E mamahara tangata lea. Se i vanganai wo wha maonia. E le whamasinonga so ngā tūla fono. E me se e le tūlanga fo i le puipuinga fo i o ia tau whaavai. Al tangata Mōria le. La manino la tūla fono whaavai. Peila vaenga la na whaavai e lunga le whai unga le ta maita iso i restaura le sa whai el tutu unga le talanga i tu o le na fionga le li minister. Na talsanga mai mtanga luenga o leo e lua ia conditions. Tutu unga sa talsanga mai mtanga luenga o leo o tutu unga mua. E tau fia uma tusfola uma pepa malanga. E le mfaina toe tu ua e le fionga e le minister ia le atunu. Se ia vanga nai, mua mai se whatanga ngal whamsinonga. Ma le tutu unga lona lua por condition. Tūnanga fo i le tau fia mai le fionga le minister i le toe apia i lungo le social media. Ma toe whaisa na whamtalanga i le mata upu lava lea. O conditions la nganga au mai e tanga rengo leo. Na mai fo ila i o le saida a le fionga le minister e a tawala mai lana lo ia. O na whailo leo le whai unga, o le mea mua. Sa vava ai e su i le restaura sa whaia le whai unga. E iai se travel risk, se flight risk o le fionga la ulian manit. O iai se fufuanga le fionga li minister e sola ia tunu ma awani sau le aso e vala ulian whamsinonga. E le se tūlanga whapena. E le au mai foi lan tanga lunga leo se whaamauninga. E whaamaunia ai. O le fua le fionga le minister e malanga i whafu. E le sau lana whamsinonga. E lo iai se whaamauninga o mai. A fua foi ai. O le fionga le minister. O lona taimi atoa. O Samoa. O le fionga foi o le minister o le kabineta. Ma e ana pisinisi ma tūlanga whapena. Ma e nofo mau i Samoa. E lo iai la se fufu se tūlanga foi le atangia mai ai. Ame, o le a sola le fionga le minister ia tunu ma mau. E le sau le aso e vala awela na whamsinonga. O la na whai lor whai unga. Te ena le tal sanga le watuina mai. E tal sanga ta ofi e pepa malanga. O le tal sanga lona lua. E ta ofi le toe a wai atu le fionga le minister i lunga social media ma tala noa na ta upu lea. Sa fofua foi le fionga le sui al restaurant le na whai. E le whamalia ina le tūlanga o le tūla fono i lea po i condition. Ma o lena te e nai fo i la sui al restaurant. Ma whai lor whai unga sui al restaurant. E ta tala i tua le fionga le minister. E whaatali tali ai le aso wha o Februari. E vala awaila na mta upu ilu mo le whamsinonga whai tū malo. E tali o na morianga. O le talanga lai tua, e ta tala i tua. E au noa mani tūtunga. La ma peo no whai atu. O le ngā ruenga. E whaatonu wholau le tū la fono. La fo ilana mun ta i lava la le sui al restaurant le na fe tutunga i tūlanga o le tūla fono ma e avoin si le fia o tanga whaftai fo e wef sining ian ta upule e lena o la fionga la uli o fai el tūlanga lea e ai fo isi tangata na Mōria mai fai le afo le assessment ale sui al restaurant po restaurant pe tala fea ngai le tal sanga le mai leo pe le ai awa le me fo e anu si le fia e le fa pe tal sanga mai leo matalia e fuafua e le restaurant pe tala fea ngai le tal sanga le tuina mai e tusa i ma le whaasino ala tūla fono
e ai fo isi tangata na molia mai na tarsanga mai leo leo la tu ai na te ena le restaurant ona e leo tala fea ngai ma le fasino ala tu la fono ma le isi tu e le ai ni la to mau na au mai e fa mau ni ai a me sa o ia tu lango tu ngai na tu mai o me voi la na e fa fta ia tanga vai le o tata la no ta upule ina ia no fo si le fia fo i mana mala mala tu a mi sei o nga ruenga umai e fa tina restaurant fasino mau lunga mau na sui e tai matali matai yana le tu la fono ma o le fatinonga nga ruenga e fatino e tusa ma ala o le tu la fono ya la sa sila ia o le fa pe mai komisina tu so lipot ale newspaper le avel tal sanga i le loia sini e fa ese tal sanga ina ia fa ese tal finga fa le tu la fono o le mea tauna fa manino o tanga vaia e le aise malo si anga o le loia sili e na te fa lea o nga ina ai le fa iunga ale restaurant le na fai mta upulea ma so se mta upula vai fai ia remands e le ise malu se angolo isili na te fa le nga inai ia le fai ngo conditions or remands pa wale malu si anga na ole fam sinonga na ole fam sinonga fai na ona fa le nga ina ia le fai unga restaurant na ole fam sinonga fo en fai na to suia le fai unga le restaurant ele ia lo isili ai fai o ise tu langa va pena o tautar sanga tanga ngo leo ina ia whapea o na mai se TPO po e tau fia ia le whionga minister. Io la tona ai la lo tu la fono. E tal sanga lo yesili. Nga me foi le lo yesili tal sanga le famsinonga. Na ilo le famsinonga. Pe tal fe ngai pe le ai. O se finangalo le ofisa sili o mtanga luenga o famsinonga, ma le whaafoina o mta buto famsinonga. Le sunga papali i John Taimere langi a fele se felo inga. Ilona ofisa le songa fuole nei va yaso. Ua toi ai umai ngā luenga le malo. Na whaikirisi masi mai i Samoa le tō whaola le wawali i so sene, i siona ainga i matau tu le whanga, aina toi fo i a whaitau sanga fo i siona ainga, ai mai se o lana whanau, i Brisbane au sa tali o lo wha amautu wai. O le oso nā rumaia o le suavai matau ma whamasani o keke sainga, ma pepa o talo chips. Peitai ua whamatala e ola le wawali, na whetangisi o nā alo ua wheutia i le mangeso o chips, ma ua talitonu ai e leo ni talo a o tamu. E se furu lima tala i le tanga chips na whaatau i se poloka i le maketi funga lei, tanga e lima peitai na lafua i uma, e lei whaonga ina ina ua o atu, i au se talia e mafua ona e feu. E le aisa whainga pia whapea e kaunka ai le lenga whai. Ia, e le posia whainga pia whapea e le feu, anga whapea e le lenga whai mawhis, ia se tulou, whafongara tunu. A laile le i le kausami la kongumo mako whaonga inga a peikai i onga ore wai pei o mea ia mai ia pei au whaangau e kere ngā rako whaonga inga ia ai muri a iskaka makua rako ke ia onga ore kofua koe rau whaangau o mea ia le ngā oi mai aima mafkangisi onga ua wheu pe mangeso ia chips ia le ngā whamaongia iloa ia e leo ngi karopa langi mea ia ngawhai ia mo ka mu ia ngawhai ia kanga chips ia E leo maua i le pepper chips lea se leipol. Hoi lele i loa tolu ai wa o leipol e tāua. E maua ai po ai le company na whaia, a whia fo i le whioanga na whaia. A le mata watu o le nai whātaua pēna o le tanga pepper te le whawhau e tonu pepper la iti. O le i le leipol. Ai le ini leipol pepper la iti. E sao le sao noanga e lenge leipo i kama i chips. Ai ngā ore kangara poa le kang pepper la poa. Ne pipi ele leipo la poa. Ngā kawa a koa ia le si tu o le kanga chips. O le asau whautuanga ia i la tau le whaia nei me le alofa. Ia uia marau whautuanga le tūranga le whaia tūranga ia. Umo chips ma ele a whainga ia isi tūranga o i la tau ia whatino ino ia tūranga o le chips ma le ma isi hainga voi e aku ia kaka ia maranga tunim whatau mai. E au ia marau whautuanga. E manga mi a le whaifa le lei, inga ia le lei i le kausami le marura tunuu, ai mese fo i mako ia whakaua. Ia ai maise anga i along whangau, wai alanga mai mea nge, o whangau ia mako ia nge, e fia ai, e le wapea nga meke whiola nge.
ai fia e whaonga mea ia ka kou ia mai so ka kongo o le chips o ke sainga o le masi mea whapenga o laula whaukuanga mo i la kou ia whaia ngei mea se kau kuanga a whapea e ke manga o le tupe e whapenga voro mako manga o se mea le lei mako ke whaonga inga e lea whainga re kaunka ia uia ngā wa unga lo sui e lea whainga re kaunka ai a whapea kaunka ai le lei ngā whai ele ia se ele manku o kanga ia mako nga me o kanga o le mesi o le family e ingo o mako mangao a ia mako fanga fia a lai fanga umare le fanga le chips denga mai ai ka kuanga mo ka ko ie fucking o inga le vaenga ia pangu mo o e kofo ia u ia mara motore wai o vo ie faila o fara inga nge o ke pua ke sainga me va penga o la wanga moto mo mua kofo e ka ikale faia a kofo ko le ia a vele fa ka a va pe ka un faio se me ngai ka ngoi fa kai nga fai i le sapira mai le sanga ia ura mara fa kuanga ia fa ka kia pe fai ka ko wa ia ile mala male poko masang la ko ke fa kingo inga le kulanga le to faula le vaoli so sene i se talanoanga i lunga o wala so ta inga fauna po nei mo le tātou mutunu o lo te pena sua vai maoso mo ai ngai fafo pe ato e taliu malo longa tofo mua i le pepper chips pe leo li tamu ina nei maoalu lau seleni ai le whaongaina. O le vaenga mo fono tanga te tere le maoto tui atua tupua te masese e fi songi. O le no fonga leo le a whaatino ai le sauninga o le whaatau tonga mo sui whiriwhiria e to tolu mo le tofinga o le sui o le fono o sui tofia po le sui ao. O le sfutasi o le tae o le asolua le nei vai aso, e whaiai lea sauninga mamalu ma le taualoa, o le a whaatauto ai e le fionga le whaamsino sili, le fionga sa tiu simativa perese, le fionga le tama ainga, le fionga tui atua tupua tamasese efi, o le sunga mali e toa whaamausiri mori mali e toa, ma le fionga le la uru tia mapesone mapusua. O le sunga mali e toa mori le lua, o le alo le sunga mali e toa tanu mawhidi le lua, sa avea maa o le tātou malo. O le fionga atu ia atua tupua tamasese efi, sa avea maa o le tātou malo mo le lua nofua inga tai 5 tausanga. Ai olona tua a tama, le fionga le tama ainga, tupua tamasese mea ole, sa avea maa o so whaatasi o le malo, ma le sunga ia mali atua tanu mawhidi le lua, ina ua maua le malo tuto tasi o sa moe le tuana iai, o pūlenga whaakolone. O le fionga le la ulu tia, o se tamali o lona tua a tama, le fionga mapusua malo, sa avea masui whaipule o le pāle mene mo le itu malo, o palauri le wha, i le tausanga e awhi salau no fitu. O le masina amata o le tausanga faude nei, e amata alo i ai tofinga sui o le fono sui tofia, o i la tau e tolu. Ai o le whai unga o le masina na te nei o te sema, na mai ai le tofinga sui tofia, o le fionga le ma mea ro pati mo lia. E le eise teimi te pula o ai ia whare tu la fono, mo le tofinga sui o le fono sui tofia. O tala i o le nei aso, saifu. Ta lofa lava, o le si ufafonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Fatalo fatua lau tala nei le tau mo le so ma le aso atai au. Winga le tau mo le so, e maatele na le lei winga le tau se iwanga na ai na iau e ufitia le langi i le afiafi. E angi mai sa vili mai tu saute isi fo le atunuu. Pe vela whamawina lu sutol tikeri ma le malulu e se fulu fitu tikeri. O le angoto le la i le tos 5 minute i le tulaiva i le afiafiana nei. Mo le aso atai ai maatele na le lei winga le tau se iwanga na ai na iau e ufitia le langi i le tai au ma le awauli ai o le ai na timo to ulu i la fiafi. E angi mai sa vili mai saute isi sifo o le atunuu. Vevela whamawina e lusu tolu tikeri ma le malulu e se 5 tikeri. O le asoa e le la i le se 10 minute te ai le tulai ono, ma o le angoto ifo i le tos 5 minute i le tulai iwa i le afiafi. Ma lo tala na le tau mo le sopa le asoa tai au.
Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai pui ponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le 2 se furu hawhi tala. E 2 minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ai inga whapitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau. Free. Maua mea aia le whanau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafso tai le o lua tasi. O valu tolu. Lua fitu. Lua iwa fitu. O e fufu e whaatau ese lo whale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe. Tau tua mo oe. Ma malama i laungangana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua tolu ono o 5 lua iwa fitu. Olua tolu ono o 5 lua iwa fitu. O mo mia sau lo i e fsoswani le whaatau ina mai po le whaatau e se ino lo mauta. Ai ale tapena ino la wili. Po le vaita mai no whanau mai Samoa. E whapito fo ile au nanga. I mata upu tau immigration. Wala au loa Hearts and Stowers Law, mataima ai ono Grace Stowers, ile o lua fitu, lua tasivalu lua tolu. O lua fitu, lua tasivalu lua tolu. Ua silia ma le loas fulu 5 tausanga o lana tautua. Hearts and Stowers Law, e au na mo oe Samoa. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Ama. Susuluma, sulumiai. Ayo folinga, ata, sineleva ai. O te taua tuile asunei, ave oe fai mose. Suine o ngana tunei, sunga ilo lalelei. E o fai oe maanga sala o se avenga ua mamafu. Ilata ua mafutanga. Lo tanga taipena e tele ne te mane ese o ele pele ma vaina ese o e hola uma siofo ya so fai so sungai au mai ya lo noto ile tio fo ile poto o e hola uma siofo ya so fai so se uana now ia ile noto la u ile tu sape fale o Yo sé tú, vaina jana materia. Bela ngona pefa tukuma i ya soma wana ulo ono sai. Mafa atali tali se umali maya oyola umani lo ma amora oyowa umai yo ulangona. Deito foto fongo mane mo fa auto songa lulo toe yo mana o to toe te faya mo e tu be vaina ta e vai mo pena o yo la uma siofo ya so fai so sungai au mai ya lo noto ile tio fo ile poto o e la uma siofo ya so fai so se uana na wi ile noto la u ile tu sape fale o lo masiofo lo masiofo lo fale na ua e matino le fifa ya luma o uso le ne ya lo fasa awina mai lunga o yo la wangel le te fa al
Baby, it's a fire to one out. All masio for fun, belle, rosione, young, all masina, all the two, Susulu, Manaya, all the guitar, Malio, of the fatu saina. Was the Bible, was how I do fantasy, what yes, Pacific, or Angelu, a wabble of one personality alone, light up the room. Just one piece alone that make me a go boom. Oh, hola, masio for. Ya so fai so Sungai au maya yellow noto It's your for ile koto Oh eola unasifo Ya so fai so Se uana na ia ile noto La uiwe tu sape fale Lo masiofo Lo masiofo Lo masiofo Lo fale na ue matino Le fifa ya nyuma uso Le ne ya lo fasa awina mailunga Oyo la wangelu le tefa aluaina Wa mawhai o na awina atu le polokalame a le awauli mafufunga mua o na o le lango malosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu, e resitala aila walo. Los fulumale no minuto te nele se fulumale lua ile de ya wo le matango fie o le asulu le de ya so fitu. Lori foi masino ya wari lua felu fa lua felu fa lua felu lima yo o ka slow motion no mafufa e lo wanu so le forma yo te fia ma yo te fia down fia se ka ko kampa ka lo to mafufa ya ila malole on sai malole tawanta ya ila to lo fenga yima tute ya manga wenga le fo I masino mo le tu sanga le ngantela ja, alle fianga I fo me le tusingo te mama tina e male me fu le tava fa vali malo anzi ha to fa talvanti o na ia le tua allo fa le manu so se fanta foi to lava tono di sila man to mama lo so fu maruia malangi ma o to le behind o to nai America Samoa Hawaii America ia makana tama Alaska ma atuno umanga slow mai o ko behind ma no so fu maruia male langi ma ja maar dan zullen nou faapien le tofje le governor fo America Samoa ja maar lo antoine ja to ja maar we le to like mai le wale te inga fo le territory ole malo teleo America maar lo zullen tellinge ja te die periode hele to maar tanga mai le down le la si u me fo stem bien le maar aan to le want to ma fuka fo le ngi vango la wo Tuinga lava pene, e masandia temi o tutonu mo meo tapenanga o ta longa a Felixi lola. Tuinga temi fa pene ma tu tamo e lungo leoneone. Ya umana tamo e lungo leoneone el wantu e tofu tono sami. Ya na saule tofu tono molkalone le tumu aisa. Ya na umale no mai leo o mo meo o taula sia fo ye papa langi ma asia. Ja, nou lomi leo na je maakt toch vai. Vele ko anga o lau fai kala so le ngi vai ngole awu. Ona me na matu ama na ia tanto. Ja, tanto on tangan ta au le on tangan ta la le man tangan ta foi. Ja te mi fa le fon. El men tupu, ole mtu fo email fala mai maka wa. Ai ele ben tupu na file viafi. Isa mo. Yo, o te lo fo ile tala no an tu ile vangale no sumen le la tayau. Te le lo ya tie ben tala no an tu ai. Ja ai o me ai kuku porque le kai. E ben o ver tu le son nafi. Ole ava malos. Aka kia mai ai lungo faka e de ya se me le ngai fu ke wai ia ngai lungo poku mano lo. Ia pe te wei fo ia na le potu ai ia pe te wei fo ila ka pot ai kangola ia ai ke le loa control lo o tangata ia le mele ale kup fele le solongo fo ia ole fele le solongo fo masa sa uma sioki ia masa ya ko mamiki afu mokosia ko mapa ave o se vai koso ala fai le pesi ma vi de ma ngi yo le meo le fai
O lai fai le pese, fui le lai pe pese kangaka, o lai fia. Ia o lai fui manga ia kimu. Ia e ko fui ko vevesi ko inga, o ngai manga ia le sa simi, manga ia le sa vili, manga ia le musika. E ko fui fai inga me ko inga. Ia e wile, ia o mea o lo tutupu mai sa mo i le rivaita. Ia ai ongor koe onga ko or kimu, ia e kālo sia i le o te maustei. Ia ona toa leo le te tele o timunga, o mai tawina i tono le tanto utunu. Ia o angi le wharema, se i umau. Ia onga o karangoa kule i, i ngai mo meo ka mai ko meso ngau so ngir kaya. Ia e hao ona e sila fia, e hao fu ona o tanto wilo. E hao na e manga whangawhama e mana malama iai, i au ai a te tau. Ia, le ngai isele tāua e tono le tunu leo New Zealand. Ia maa tunu umala wai fafu. O le whantaa waina, malama na ia, o lau ai a te tau. Ai mese lava, ia pe awhi o ngai alua iau kupe maa alua iau la fonga. E oi, aua kako keo pongi sae se mea. Ia e finau malama. Ai aua le fusu mo ingi. Panga le pawara me mau ai orko for swimming pool. Ia pe ki ia wakapa ia le sio vai. Ia oi, ia le medan kupo mai sae moanga po. O le ua mafau e amaka sa ufarkari malo. Ia e fai el karaoke. Ia umalo i folo e pingi. Manino le
whaafiwhianga o le rivaenga o le awoli na ua tui lusfulu mai le tolu mai le whawiru tonu tāle o le July. Tasi mai I le Pacific Love Band po small band. Tasi whaatunga tuai e le sunga le ti a kono ia panga mali I upo whaiwanu. Ia I le wintau fo o le tia mai na tausanga ua tua na iantu. A whiwhila nganga ia o le wan ia le tātou wa wadoa tala noa tui fo I mwha soa. E mele fianga le ano li le polo le tau tomala unanga le jima na wholesale orders I o tahuhu I le nei tausanga fo. Wa tala whaan to ile fianga ngal malmanda manuia le tausanga fo ma lo ngā lue ma lo le whai. Ole ngala ve tasi tātou whai wha ma lo si ia e ma wha fo ile bi ingai le li ile nei tū lao le aso. Whai loa I fo ile nei aso lua mua le tausanga lua whemalen. O lima ia o ina ilu ilum talo la tape nei. E vai ane for swafa e o leuso malo la for tai malo tau si ainga malo fo ile malo si menal venga ni vai so fa te ai longa ai toe taliu mai sei mai el fo la auma langa pe na ye ole tulanga e pe ona sa no ina la usionga le no li o te minei antono le toi umi stand to maftanga ya no le wa mai tu stand sanga le fal mai miro mo o lo mo mia lava se fo mai ya wanta o tonga o le wali o tia I o sunga la ya taito ya le o kita vai mo te minei no winga ua talia ya fo mai o mafau ile Alai to telea ilan to lo mo mia ni famluanga ia mo mia fu ni fautuanga ia lo mo mia fo ilan to lo over ine ia o la ke piki kai kasia ia o ia mali pokia ki o le official fe malanga inga Kere la pisi ni si mo ka wala makanga ka sana o le wo fai ia ile vaenga na va tu ete pisa lo no islo mbe o nganga karngi E le pisa ele me voi le lo lima se furuanga I luma. Te tini. Ya, wa foi la que me salo piscina la ofisa wae. O tele foi na tinama na tamaya le o fa mo na sisenia. Ia, o le tulanga le da. Fa talo fa tu le vaingo le o le tinale, valo sfrufitu tu sanga le matua ngalmalman. Le tina ia leo ne a ching no foi ia o uso ko kai wanga lo ko foi ngima feilo I ma fa ingonga fala fa a ko uso ma ka o le ke o longa winga e me nga ke le fie ko ai e fa pe ke uso ma wa elefant o longa winga wa e fa manga lo ai kan kan ai ke kai ko ia so fa pe nei e ala na umina nga se ngate le si o le fie io es como que kia que msalo vai se nenga ile fifia ya kaua ia ia elise me ka ke ango fu ye wa ile ko mi fu ska ko mafka ko kele fo nyonga ya ale pa wala me ka ko wala lo fa pe ia io e fa fia wa pe yon kalanga miro morang fa mai ke wangi fa ia ole se fa mo bongo se uso ya titia me to anga fa fia wa ia so ano la mo kwasa o loko ia a tono tulanga na ai toi silsila ne me to filo am titia ia po a weke ko fa I kangar kama ave ye sanga seling ia onga umi e le ono na soifu ma ta to mafta Ole Paul no foto talo wa ile to ilo va po a taimi ma te tula ki fa lo o fa te mai ia o ia o le ko ko ia nga se ko skinga ia le yo le na la lo nga la vai lo tu na tato wa foi le to ala leo e fatali mai nei lo matu am lai to ina io ia a fu io le 20 mil nei ia nga le fia mali me le fai me mali e mawai le ata ia to e mawai me famru yanga ia a fa pe o le mele nga kupu mai o le forkali malo le ponga po o ka lo fa o le mali mo le samile le for fa fikau ia e mo ila va ia o ma tu foi le tala masani e ko kasi ai a faina mai lava sa mo ia wa le swafa le tatu watunu po wa va ku fa fo e kuri si fa pe e se le a mio pa ia ai to la ti lava foi la to ta sia ele mai mo so fu na po le tu sai malea anga ye you know low level fa fo anga la tunu me so le flafta laina fa ti wo fa io le fe misa in fa pisa te pisa ita io la tunu fa la ngala le
pena ai foi le tunu pa fu mai lungo manga le panui o umala fanga fa pena foi ata wai misol me foi le mo ali se man ia talo sia ia avea lea mea e lea na le pauai lea o se mea ua tupu mai avea mea ia e tutupu mai se mea o le ua foru kausanga so le ao mea ia mai le se foru kausanga kanu mai lea e fai ia so fai al malo le si a ia e te iloa o tā ua o le wha moe mai ia le kalesia nuu i tu malo ma le tātou o tunu a maua i singa whaasi aka ele se aka la poa ai ka fo le aka foi le pe nga kumu oku o fa ia si de vorka e ori ani ngat fai foi te uso mai ni proas a venga ke rua ke amakalkit ia o ke songa la foi le o fa ia si le vorngia solo ka fo le vala ali ai americana le si palang ia va mai smile while we have teeth. Ai afa pe oe I anga e missing teeth. Longa winga. Fai le akal ka malol makongu fa pe. Ho 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 ho. Ai ula ku pa. Kusa ola wa pe ia wa ko e fio mai Santa Claus foi le kufa mai melo fa pe ngale akar ko inga o za kumu ka kala I longa fale fai me bali er ko inga fa pe lo longa ko ho 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 ya yo o foi ele pa se tau sanga fo ele so ya que tia fica lenga ya tia na você que se tau sanga fo que fia mas ismati manwia fo ile inga walele mo mai se tala ngata le mafilo inga ile asolua ya aya solulu tau sanga fo ya nga siasi mai emocionalo le ala nga makufilo ye ia ele ko mo mela se kala po a maia le usu ngi e po feo bo o yin fenga nga ngitele Olea nga sa wangile o ia kuye solo wa fia o ngafi mai tole ole nga vili mai ia longa pule si tau si fo ia va venga fa mai ia ko lua mingu ke se furu lua wa fa fo ma ofisa kongor ka vale ko pe me ole fa ka ku me al mako ai yo no so la fa yo ko pe ko ia la fa ma ba ko ko pe fa me la ai yo o ka mai ku sa le leia ma si awali ia o ai fo o la como Wayne ia Malaysia wali ia o ke le meke o le wali ia nga le fenga le wenga o se upu se ka nga le community ka le fe malako ma le lusu ka la fa nga le yesu la ka dinga ka o Wayne o wangi se aka mai al mako kasi nga le lo fale ye ke mi Ja, maar alle soa, ja, Andalusia. Ole na wo to tau su ye yo fo linga na wo ele fia le de ya wo pe fo wo tuai to fo tamaiti. Ja, eventually ti ole tai au ye po le to singa foi. Ole de vai nga ole so ya te lo. Ja, o nai fa wo le tanto wa finga me lo fa la wo fionga le loli. Mai le lo to tamaiti se ya le fo le silo to tamaiti pe ya. Ilele stalainga tateri se atu le tafasa longa e ao ngā lava ia tūlanga fui pena ile tātou a waunanga le Radio Samoa I tūlanga uma lava pe ona iai ia tatalienga fui musuanga ma lau whaingalwenga ia whaanufo maali e fui le aso ia e maise lava le tūlanga ole tūlanga ia maua pe tātou le fia maise lava neo tātou tamama tina mātua ai o tulanga pe na ile tatu tautua o le nau sila fia uma lava pe lava fo o le talinga lava ia se umanu o ia le na lo fa tupu manatu pe ma ilo ina le fa leina ma fuana faia tatu promotions le tele o aso ma taini mo le so ia o le pe no fala ulo ina elite u lava le tatu fa inga fa pitoa le amata mai ko ele taringa se umanu ele fa le tatu kismasi ma le tau sanga fo o le lava u fa wa tu fe le tatu tu pe o faina na me alo fa nai la lo ia inga e lo ia inga fa pitoa
e le ngata lea o le tufa te singa o ai tā lafu le tele lava nisi vaenga anafi foi len sa india ai to titi lava food wafe sa mal sulfitu ono se lau le tupena tongi i ta avale lua a trade in a mai ele umana tongi ia au fale tonu uma ta avale lua le na tongi nafi ai avele la to pikia pulona winga ta sile na vaenga o lo sosoni ai le ma faina eveni discounts ia po adi sosoni lo iai to i ave maletatu fa pitoa lo iai lava foia tai me fitu na iai ma sosoni le tatu le paia mal malu le tatu atunu ia ai e tasi lava le tatu fa pitoa i le taimi tasi ai lo tua i lava le ba felo ai matulang fa pena ia pe ona ia il tulang o le tatu au nanga matulanga masani lava pe ona ia ai Owane ngalo ia tuesu mamali umai le tatu ofisa i le lua balu Atkinson Avenue i nei o tau o lo ia le tatu tautua fa tau pa ale chimana wala umai le tatu ofisa i le lua fitu o fa o lua fitu ia po le lua po le tatu o val se lau chimana me tasi o val se lau fao no lua o no lua tasi fa so tai le tatu o fengal menga i fatua ia Rosita ia lau lava ngana fa soa ia mai se poile le mai tai pule tatu finance ia ni lima la offengal venga il tatu o val se lau chimana numero tasi o val se lau fao no lua o no lua tasi o val se lau fao no lua o no lua tasi ia po lunga fo le tatu Facebook le messenger o lo fa pe nauna na email to tele le paia malo le tunu to no toa oi fa tai tele mo tau sampo mo Christmas i le piscina iai e o lava ila so tau sampo ia e foi na to ia ngai mal ofisa e kiriva nisi o tavale mai tauranga fa pena ia pattern vainga fa pena ia ono le tuai o le tatu whare sinia o na wakisi tele ai fa tailo o tō lango o tai foile me nei foi tau sango mawai ia ale a tatu to e savalia po nei tau sanga le unanga lau tama whanau loa mawhale le vaina o tau tua pia mo oe Samoa las tau tua mo oe longo mai so aleu po so se ia po tatu o nanga o le o papa foi pele tau tamali ia awa le tūlanga pe ona ia le whale lainga o le anga i luma le si foi fia tau sanga i le alofo le li pe au lia malmanuia al nei aso tai mo le noi lo talainga te umanu pe na foi le fa fonta po ia le tunu manuia tele lava foi le nei aso i lava singa mga luenga pa so i foi ha so i foi mai manuia le sanga le no li le ni pole le tautumra unanga ale jimra hu se oro se pe ora e masia i silia ma le lu se full montu salo o le wala janal tai le tolus fulu tausanga ya ola na tutua i le whātou da tu le ma le whātou da mai o ta vale mole mamano le tātou turu lau toi se fulu minute o na tā leo le Julai tasi o na sumai foi leo sunga ya se uli ia pe o angi kala mai ima o tono New Zealand ya wala vale rong pujali i o lau tupa ia malo o tau mamano 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo.
whapopoina le li le as fo aso le lei mo e matatou e me se fo nei tula malai o le au nanga amen praise the Lord kartia ono foi poiva Martala la apostolo Paulo le kalesia le kartia wa ona po te wai tatou te sele mai ai pe a fai tatou te le fa vai vai wa ona po te wai tatou te sele mai ai pe a fai tatou te le fa vai vai ele ai se me ka o se manguia o so fa fo sei io nga o meu foi o meu ka u ia ke ia o so fa fo sei mai kwa o loa fa no ko wa malili ia nga e mo e lola ia su e mai lo fa ai o le so fuanga male o langa nge mo taiala saua mai la makanga e tena o le upu le linga fa ia akam ale si singa lua fu ele kaunga ai oe longo winga o le au nanga ta ua e mafuanga usu nga luanga au al fa vai vai ai alu pe fa nga luanga au ai ele so e fu mai o le lu i kaula mo e nga lue au al fa vai vai au ai ke fa vai vai lo e ke le mo ma u al kam vai ke o so fa malama pe ke o so la wal pupu e mo mai so manguia ia ko ke le ska ka ku ai o le loto ia fai e wai laki ia pa wai laki ai le o ke mi mai o so me ngale manuia le o le manguia ia ku sai makaiala seek and you will find knock and the door will be open ask and it will be given e ia la nga wenga fai mala nga wenga fai o nga e mo le manguia learn to wait ia ke ole nganga le fatali ala ke ngalue usare ke alu nei e koial se lunga ongo ile fiku masinga po le valu foi foka vai akulole ia foka fa fai lau ko anga e fa pengar ko nga fai ko nga kamu so se mea le olanga ni ele va pe kasi lola so ke lo ile onga mono kikiri no e fai e pe au al fa vai bankua tala la apostolo a ona po te tau wai tātou te sele mai e. Pe a whai kā ko ke re pai e. Whawai vai. May the Lord bless your heart. Amen. Pe solo mai maunga luluina mea uma te tele le ngongolo le sami o te le fefe o tahuntai o elo atua le pule ilea le sami le fanua pe solo mai maunga luluina mea uma te tele le ngongolo le sami o te le fefe o tautai o elo atua le pule ilea le sami le fanua o te malosi ngalu e pea tatalo fina upea uama ulo toia o elo atua olo umana o te mawhai ai mea uma pele
mati le olive fa umatia le la fuma moe le fanua tu maulo ufia fia ia o ele mafai ona sui alo una ya oe o te malosi ngalue pea tatalo fina upea uama ulo uloto ia o elo atua olo umana o te mawhai ai mea uma olo o soi fua oe e ufi ufi mai olo o soi fua oe e ufi ufi mai olo o soi fua oe e ufi ufi mai olo o soi fua oe e ufi ufi mai o te malosi ngalue pea tatalo fina upea ua maulo uloto ia o elo atua olo umana o te mawhai ai mea uma olo umana o te mawhai ai mea uma olo umana o te mawhai ai mea Malo atu ale te tufo ile nei oli fomo e fatalo fat fo tapo inga le tunu fo mai o se fa poponga ne tala mola tapo inga fo ile nei oli mo atu tala tumu te tau le pati le leipa ona fato ese alo ile aingo game tariana turia o le fato no no ango le acto le mona luo e mana o tele le numero tanga te pasifika ia te tifanga ta longa to te liwane o petaya Australia o se masta fa mai e falu telina o nei telefon ora foi poro kiki teimi o mavae mal teim nei sanga yantu mole o la tu nganga fa vau le maliu le tina maori teim tariana turia ia sona na fi ma foi puro le leipa Willie Jackson tai ta oa e te taula na patio le tilo moli se fa ma lo ngalo ia le aingo teim tariana turia e rusai ma le wala sala tu foi ai o ia le teim of vesia inga le mata upu il telfatai ma le type for sure and seabed o vea pea mo fai pulo le leipa. O le au le na fisa fa filo ialo iai manu hiri ia po malu fa rogia. Muli in malae ale fanga heu marae ile tu soute fanga dui. E au fia ia ila to sa fa saunga utu ia Sir Peter Sharples. This at ia ma Dame Tariana le pati maori le pati sala fa vaina. O le tele o sia fai por kiki sa awa ia au fia le pare mi Christopher Luxon. Minister or Carpeneta, Yaya Nicola Willis, Tama Potaka, Mark Mitchell, or Shane Jones. Or the party me more New Zealand, you to more cerebral English to woman my tele Dame Tariana. Now, if I fail for the Mariah, if I bear money to you, Lepa, Chris Hipkins, Macy Fight Puller, Lepa. Il était
Ile taimi o lana sauno ngani Mariah sa fato e sele suir fa fali tue mauri le leipa Willie Jackson ia Dame Tariana mo le whainga sa whai oia I taimi o whewese inga le mata upu tala wha taimari tu taim. Wa ia whaari ai lona lawa ngona e te tau le leipa ona tiro se fato e senga I numanai. E whai e lona ainga malona iwi o nolo numanatu o le mea sa tu puma ia te ia sa longo no ai te wha no anga tele ia te ia. O le teminei o lo whaua waito e sauningo le whale lo singo Dame Tariana malango mawai. O whaariari tama tae ministao, tamai ki marpui puingo whatu vivesi ro tonu ainga maa mionga whaunga rifa so tola whano. O le whano o lau pepe to lua e ta erpatu. Ma o ia whaalo to tele inai tanga teli potia I whatu vivesi to tonu ainga. Whaari e Karen Choa, e matua ila ngona I le whano no toi le fia. Ono tamai ki pepe to lua e pe ono tua ia sa whastu tia I Hamiltone, ma o ki lani le vasa mua o le tausanga nei. Mai e whaalo to tele ina tangata matapai na e wha tino ni ngai o inga. E whesoso ni e le tau fia ni whatu vivesi maa miong wha ungari whaso tu la whono. Wa leo te amtanga le leo le tausanga dua whema le lupuru lima. O no whaara lawe se lua e pe ona tua ia ele whasio tio. Na mai tim. Ile aso le tausanga fau, ta maua e se pepe wa umalanola. Ma se tina sa matua ia fia ni manu o ngonga le vai ai o Fairfield I Hamiltonian. Se li e tosu wha tausanga ua mori e whasio tangata. But it's on fire for all. Somebody, although far one of the fear for the Mai, Larry, Lalo, Inga, but far more to like room of farmers long Maulunga, Hamilton, less of far February. I out Kilani or Selisa, stay at Vavan Rafi, Lessa Awina Toyota to Tala Oli, in a while with official Monaco, Martino Marios Pepper to Nolan Tavale, or here my Pepe in front of Filoina, but it's a Malo to like room of farmers long Maulunga, Kilani. Le solimo Februari. Pari e toa, o lo ngāru rue malo I fuafuanga whātino I whātu bevesi ro tonu ainga mami on whaungari I. I le tau lai lea, o le pui puinga o tamaiti, matangata talavou, mane ngau sia o le whātamari sango, whātu bevesi, I tonu ainga. E una mo tana le Dor Miller, ta whanau I Los Angeles, Amerika, ai o le tupuanga sa mo lona tama, o tau o tele ia te iang. O mila o le isi o whaatonu o le isi whaasolonga o le ata la uloa o le moana o le lua whema leono leo lo whaari ari te mine I whalikifanga o le ata o le moana lua e iwa te lau onas futis mali 5 miliona tā la Amerika o maua mai ai le rolangi talu mai o na amatona whaalia whaalia mila I le Johnny Sila Pasifika o lo ia I tātou se whaatua tuanga whaanganu I le vasa e peona taita ia I tātou I le mawai o le pea po le tatau ma fōlaunga mai la au tō maritai nai o waalo, te tūlanga o manuia, te le Pasifika. O lo ia teo whatuina o na mana tina tunga o tupuane tutuile e Amerika Samoa. Ai patino le ilo na toi mana tuaino se no whanga sa whaiva te le ia teia. Le mata whanga e lua tāla le lufale po le $2 beach. Ai a whaari ai e reo toi eise manato o lua tāla peri tongi te minei. Ai o mana tina tunga, e le whaaftawia tona tau. Whaari a mila, e ulava o lea anta e whaatau tanga te Pasifika a e tūma ulava o na aveo se ata mō tanga te tiuma. O lea ata o le muri ai lea le wholaunga whaawa o moana ua le o toe avea ai ma se teine e la ititi se mana malama. Ai ua avea ma se teine ititi e eile mea lofo le sa ili a wala iluma ma se tanga te wholau. Ai e whailo ailo na mitu tele mo moana o se tanga te leata ma se awa noa e whaie masua tanga te Pasifika ma la tu tūmanga nuu I ata te whanga tele. Mai Hawaii o fola nei leo ia ri tanga telo na whāua whano so I fua mai I mea whapapa po fireworks. Pasa papa umari teime tasi se no whanga I le aio alia manu a ulumana I le pōle teusanga fōu. O le pepe tama e tolu teusanga le matua sa umalu no le whare mai manua sa awhiai mai nei whaale velave. Ai wali putia nei leo ia le to ono tangata mani manua ngongo mo tino e mafu mai le lava whaale velave wa wina tune Amerika mo iso tonga fitinga e whaiai. E piona sa wina tua ia tātou tala le nā vai aso. O rea whaarawa ina ua pāpā uma se vanga tele o me whapāpā se no whanga alu mana I le politius ang fōu. Ma whanoi olo tangata e tua whā. Le potia le vai ngō tala le Hawaii News Now. O le to ono ngā singa se sa mū ia tino ua awina tune ile no whanga le Diane and Bruce Harley Arizona Burn Center. E Hawaii olo whaarawa suenga le name ta upun. Le potia el Civil Beat.
o me fa papa e pe o tu ai ngo me fa papa sa papa ile po e fa saina o le pure nu o Honolulu Rika Plankiari ta ia longo le tistala o lo feita tele le montonu toi fano no e se tulanga e le te wai no fano soifua mo ma fatianga o iai mai ile lava fa lave mai tonga wa falia le tau tua e mate tuina monga mu le Tongan Geological Services e le se failo iai neo se patele o le monga mu ale Home Reef Volcano o le motu o whaua na tuputupu i le vaenga fau o iai se lava wa puna mai ai le tisa male ono sumale fitu wafe ono sumale fitu afe i koea mita le tele pe o nei loai i le asolua o le masina nei o Januari ua whaalia le tau tua e le ni whailo ilo le teminei e whailo ai ni pātele o le aia le maunga ai o le a whaawau na mate tuina le ngasolonga o i nei ngai o inga le nofanga ma whautua i nai te ngate whaonga ina ngate whale nei e whaamamao mai ma le Home Reef Volcano i le lua mai le tau tai le mamao se i tue mau atu teisi whaalinga ia taro talonga e tali tonu e chai o Pattaya o toe taliwa nei Australia o se masta ia postangata fustu ina wa mai ona ana aonga ile silia male lua te usanga fusuai e tunu fafo ai o you lai o lua fe male lua sa mo manu malo o Pattaya ile champino no langa IBF ile upanga le cruiserweight ina wa manu malo ia Maris Brightis Latvia ai ole tue mata ina ile manu malo o Pattaya ona sa musa tau fier fusuanga ona le ngau umo i tue lua ole vai ma fa wa ona fusuma ia se ia ilo le champini ai Brightis o Pattaya na o le to lua ia tama o fa to ila loina ia Brightis o le tama mua o le champini o langi le pang mafa o ia nei Alexander Usyk o Ukraine Usyk sa step ilunga e fusu le pang mafa ma veai o Pattaya matama pirosili ona le leila o pang o le cruiserweight i le rangi leo le apui puia lan champini ma le tama ni sila Davinica e le aso a Taiao i Gold Coast ele tempo mosa ia pui Island champini sa manu malo ai ia Jordan Thompson o Britania ele tiote ele tamasanga farm so nei man fatto ila loino Alice Toro ele tamasanga mo i Saudi Arabia ma toi manu malo ai la fusu angaluna luma prize ia o ke topo le tausanga vai ia fatto ila loi Jack Massey o Britania ele tamasanga ono o le tulanga le leo na fa mo monga wa kilitosi nai fa nonga o le fusu ai le tau fa ia umo champino no rangi i si fusu o umia Chris Billam Smith ma Kileto Sero Ramirez i le tau sanga nei mai o le fa no le awolola pepe a failure e na te fato i le loina i nika i le fia tau i le feiro inga ma le utistala i le asona na fisa pali ai o Pattaya o se fa no o levo na fato li tali i ai o nika wa faiti fa la velave ma ua lava sauni ua fiu fo i meo whaatala talanoanga ai paule me mana o mia ai te minei o le stepu tono le maia ma fospo talanal nei auli manuia le nei anso tantauma soi fuia Radio Samoa Tasilima i Batolu Amo Radio Samoa Tasilima i Batolu Amo Manatu le mafutanga o emagu o emanatu maita o tu mawita ilo fatu Tate tala no ai Mamo sao se haso
sao se aso tatoe fia vai usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe tamo sao songi o lau fusi ia mana tuai usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava a fai olea la upele wala malena a fai olea la upele wala malena le fa no ua foli mai o hiawe lo ufatu a hulu fiai le ngao sa wale mafaina ti ni lufia vai a fai wa e fuli tua mai le fia wa ina vai vai usue e fuli mai lo tua la pele o tele tu na oe tau sao songi o lau fusi ia mana tuai usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava a fai olea la upele wala malena a fai olea la upele wala malena a fai olea la upele wala Ioi, si ta fefe ana fa pe o lo telefone le no tangul o ke ri kang. Wow. Sfulli ba bidu tu te ni le tula e tasi o le dansa e fa fonga le o dan tu tala e vai fo no wa le ya wo le matang o fio le so lua le so fitu ya and worry pe ona sa ri ma fonga dan tu e le sunga ya se uli mla le fio le to mo si fa o ponga le so ata wa tu o dan tu le tula lua mo i la to ya o le sa epson nei ya wala va ya le longo pu yeli yo lo topa ia ma lo o to ma lo fo me lo tupu me le an tupu ya ma risi fo yo vai nga yo tu le mai ele ngante le so ya le ding fo I vai ya so fa telefon tu ya e te wanti mayava tau pouli alo sina antik wini savelio UB36 in San Francisco e tau lo San Francisco ona o matu ai lea foi a wala la papa foi le pole a wala wa me la no mu se paulo le wala papa la mu ai fa mai o le Golden Bridge ela na fa mai o le Golden Bridge langa a su sulu mai le la a ile ke minga bi ka fa sa pa mai le sulu le la
Ia ona e silsila atu le pe tanga ia tu iai. Pe ia lanu auro le lanu voi le le awala le. Tu ilo ele ilo le vaenga le alala i o San Francisco. Ona ia usu enga le whaavaea nga. O le ana vai i le awala lau papapo le awala o a mea le da o tau i San Francisco. O le mai tau antu o le wa whianga i o tau i Amerika. Ma le mai tau o le tau malulu. Ioe, o a mai au fuala au, o a toa le inumanga o au fuala au. A wai te fia malo. Ioe, a wan lava e te fia malo. E le whaia i eise loko kene o sisi. Ia bea ona tingati ngā mai o tātou a au. Ia misi a kā kou vai manga i o kā kou lima. Ia a hele mena tupuana nei. I o le whalama. Na usuana le la le whalama. I asia tuai fo i o kusole mele wai ei. O le o umafofo au ia. E kakauanga o whainga lue le whalama. Ioi. E uanga o whainga lue ngā sao al whalama. E le mele iei. Ia ona o le tūlanga fo i le e pio le iaia le ngasngas fo i. Ia te maa fo le iainga. O le mele tupona leila. Na tau isi na mai isi le si mela po. Ska mai winti anga o happen anga leila le tai au. Ona o le san si vantune no walu ai foi lele mana umale tonga foi lele o le to ina le so tona ile fifi o lo le sa o fa pele li ese o le ki fia lo ku lo ya usa di lo la ile le dai o le sa ya ai pe ye ko musu mai si enta fa ma tole la ya lu la lokori e fa feri kala fo ma ile ri foi me pe nga marka ko ya o koe wha pēr lo lai, sole. Le heila, o le a sacrifice lau lotu. O koe vea i o ili whalemai. E le leia le anua kore fō mai. Pē pangu a ai kauangi ai. Pē pi i ala ngangu ai i a kauangi ai. Pē wha o ngāu ka rima mo ka maka. Ia al pawara me o le isma le tae, yes and no yesterday. Ia and tomorrow never come. Ia o le me ka uaranga. Ia. O le le so, mada tua. O le aso sale wa atoa iai. Ia le tolu wa vai aso. O wadu whareba i esu uma. O le me viva asa o ia ila atou ia pi o tia e maua i mai ia po ngase le pipisi. E le o unka aki. O kile i ka oko vos wharema. O aulanga so swangi ka oko ngana wharema. Ioi. Se hako ai ngase na ua ai o le wharema. Ia. O le maali e fui la i o le whalema. E se ku ai ngā kangaka ke whikau i le whalema. O tanganta e lau fofonga fia. O tanganta e wha sia. O tanganta fui e pie. Pie kau ma fia. E o kangaka umanga ke whikau i o le whalema. E fui la le au asima. So le se le anga le leo ni. Tanganta asima. E iman sunga le whawhenga. Inga malona whaletua le mātou whila i o i le. Ele whalema, wangale ia tau le kāle sia. Ia, whamanu ia hantu le antua le ngāra wenga pe o le tala i nailo na whina ngalo. Ia, e langa teile, i male kāle sia ko kere nga mako whakau i o le sa. O le sa leo kau kurikuria kua. Mantua le watolua i a sa o i o le whalema. O le whalema ila, e te tau, i so se ngasi. O na wha i loa, i le au ngase se po le au kuka. Le tu ai ngā tau mawhai te fia tau mawhai. A whaina e tau toi o le whalemai le miro mo po so se whalemai lawa. E au ona e sila fia, o laua ia te tau, e avantu waile a wanoa, e te fili ai le tau mawha, e te tau mawhai. E le ise meka o se karia me wawak, a wawaku roa kau samiro, e le ise me whapena. O ni usila le tantei ai. E le o i whea foi. I a... Kere whika ua kore ngole aturo. E bita iane. Nau whisili. Pē mawhai. Ona a maile menu. Awai ele lisi o mea ai. Po tau mawha. E mwhea ona whili mai iei. Tusa lava. Pē e te lawe ele ngase o le suka. Po le ali tu ai ngase. E le tau fi ai. Lau ai a te tau. O le fili. O le tau mawha. E te fina ngalo iai. E se mai lena. Ia, o tau mawhai ia antu male au tau si mai. Male au a si mai. Ia, o ke roa ngā anga mawhai ngā kukongi. O se uru boa o lewa ngā mangongi kongo whare mai se uru pā.
Ia, o le sana si bevantu ni. Mantu. O ka ika. Ma kwa ka le lava. Ele ngante le lava o le tino le lava o le manolo. O le mafaufa, sole. O ke whai aku anga le aile. Le pipi aku i umaya. Ia, ma le alo fatu no le li. Se me bangu o ka ika wa le vanga. Ka sua sua musika re ki solo o i le kāpaka le o le whanma. Wantu le stasio te mai ta ile na sau tu familia ti o le tau. Fa malu. O ka ko me ai e pule o ko pe pule ko le mai. E fa melanga. Le e pule le mai. O le ko sa valin ma ko koru va yeso. E pe nga le fa alua e pe fa koru nga sau ka siri mai. I tau mafa po an ko inga ka mafa. Ma ia, che ora kura mar ko nga leo a voile. Ele ostan mai ta il tanto wutu. Ke huwa ko ke ima ko le ko fio o or for mai ngi yasu e ana vetule ya vai tina pe to mai o te fi tala no le I lau supervisor por to puli o le puli o le manager mai o le na bla 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 no o ke sa una fale wa ke le lua ina o le no sala o ki ro fia e re yo ko la var puli por le manager por le supervisor ya tangalo le ya wala wo tingana o le lava alo ke fia wo pe wo mamulu o che avenga mamafa fo ile ina wo umal to ngol to ina ya sa wala ilfa anna fi tele ian wa le lava mo se umaku I mo ko nga pero ya o kuso o lo nil taya ya ko ve afu o le agwe kurkuri ya fo ma alwa ko lo marka ka umia va per popu ala ko va kur ki or kaya o koe mangkua nona ia leo la mtalale na o whai leo sa. I le sta mai ta. O to whaen tula I ka wha whiki pu urang sa. Se wha mbole mbole o ka ko mea aia mai mo mai e au mai male awa no e fili e tuai. E ngang wha ka wha mara ka wha yo. O wape e kene I whai kau I le lau pe paronga lua o kakare wara u kia o ia. E o whaen tula I. O whenga wengan tau supervisor por taupu. E melanta yo e lai pisi. E se me ki manga o whalonga ku. E re o koe kolo me ana o le fia. Wa makan kamo e mo e mailo o le fia. E o whan tulo le ish. O e whalonga me o no koe whaia ku whan le ia. Maila wano wana lo koe pisi. Ya, ngofo ala ya o whak. Hey, my anger. Stop. O vea kulau le fia. Ei, stop yo le fia. E peita. E koe pasi e foilu. Ai pia aka, maraka foilu lea ere o alu e foilu mera ku whaka koe. Ia o vea kulau lau enga. Enga, sauro I whafokau. Ia, o la antulo I luma foilu le I le mone le reception le tono le ward. Ia, ora kaka mua o kau ki. O vea ku yeng. Au mai luma iska ka fika ngoe ke mi. Wa pe ia fa ba ia la ko ai nga foi le malang karango. Nga le sa lo en kairu. E wa ti ta mon. Au te fita no ele pulele o le tanto kitchen. O nga ole fa mai. E le manager go ye mal supervisor. O fa ko mai ngi ya ka nga yo luma fa bon mo. Ia. Mangua ele yo so mai lo fie ngo fala. Ave mai ia, whakari mai I se o wakui. O le se senga o tangata. Mana whanti nonga o la tau tua ma au aunanga. O le mena le tau awantu I isa o whaamatalanga. Anu loa le tau si mai. Ia po le nurse. Anu luma early reception no le. O ward si e lua. Sao lo whama. Vai, ne I meli rea. E ave I lau whai tionga. Ma whaali e lo whiranga no whakawhawhi kai keri. E le isa ngu me la fo I le lo ke vidia kwa re kei miarangi. Famelan tala. Telo, o le vave yo le tali mera vaenga na ili ime. Ia, na maua o vape, ka fiolai. E le leila o tala no atu vape I antoi. Aya e fi tala no me te aure email. Talo o fai I antoi. Ia, sa sili e pea na awane yo email I antoi. Langa ili sua vai ia lo ma fo fa. Ia mai e o so ilunga lo toto mo lunga pea o email o kia. Ia va tu no o le o la mai loila. E la si uso mission fontu. E pasia. Ala ki ngofo mo ki lo le fasi pepa le mare email le mo fa pe.
Le li, alo fa mai, a mai ni upu le lei, se fai a tuai la uime. Ia, whaafitai atu mo le malu o le tai au. Ioe, o ke whai aku anga whaapea e mawhainga o watau se si meangi o kofi. Wa le vanga o Spragen. Ia, e whaafitai tele mo le kofi. Wa tili aina o le mo i le po. Anyways, whai no mana uime. E maratua, o leu ke vevesi le ime. O leu ke popole i runga o le alua korfo mai uke re o ien. A le vo ke popole. E ieina i au tei. O la hele i mawala visa la e whakatkari mai sa moe o mai ngingi usit. A whai o iei se si tono o le ke nu le tasi lau tala no atua. Ia o le mena re tupu. I lau ma vau faula, wapea. Fefe, ai pe to a fia ni tangata sa mo, ni a inga. O le kupu ele whaafika uli ringi. E iei la tangata mau le to vai. E iei foi tangata. E li ai a se mea ka o se ki o se ongsa. E pila o le meren kupu anga po. Nga le ua o le ngila, fele rei mangofoa, masa sa asioki. Ka e ia koi mai pumana malamba. E a lala masalo po le hane me o ie wale. No fai tau to ile le meren tupu mai sa moana po. O le a ave le mta upu ile mta ngaruenga o leo leo. E on toi me leo la utala ine ia tanto i New Zealand. O le mea la watu. Au sa unau lea unga funga fuele whape. Se o lo ke fia lui o ke whangaru wenga o kere o fia mafuka i se si i le whanama. Ia tāno ma le ime. Le i u miana le wantu le ime leo lau tamwhai o le immigration. Ai vili mai lo ma le tanganta le vaenga le ave i whaiti o ngā le whanama. O ke whanonga o le leo gaka. E le mua o whape. E se lo poko e whape le lo ankar ke mingi o le kai. Ia, whamaila ia la. Ia. O okay yun. Peaku. Yo e koe au se kupe o okay do. E le va e longo mai loa au ilunga. Ia mai. O le wai il supervisor male avoi. Male manager. Au vak. Ia se whaakula inga i kapanga e whakari mai runga inga. Ia uoru watu. O te anu watu la. O lawa i tutono o leisi potuna. I stama i ta ilena pi e faiseka ma se ma inga ve arkaia e winga le tau mafal nei e fili le ma por nga se tau fia il fale ma ya o va ku ma lo ri soifu ya e fa pe mai ya o le ma mai verka ko kar fa ku ya e fai i pe fai o pe fai pe ma e vo fai se fale inga le e mo e saka me ai ma ya e ma ngai fa ya o sol me o so i me de fa karia. Ja, van mij over toe. Of ja, mij van mij alle kongi. Van qua mij, la maar qua mag verkier. Ja, on over je nou leer kan voor dit. Wow, kongi, is je nieuw. Ja. Ava malama lezen met daarop. E malama, ole merlai toep. En jij le met daar wel moet zien of zo te inga. E le aso e senga ma le motusia foi le o laina e le tisi. E le o ilo mai e le supervisor ma le manager. Mea tangata whenga ruenga i e whai. Folo pai to malistala, whamai. E le o stamai ta e le whenga ruenga i. Ia nau whentu le i vai. E le se fox ngā. E le o se kampangi po se pisingisi ngā. A whai o tangata whenga ruenga i le me le ta ula whawhia loa ia mi se taumafa. E kakaunga o whaling. A whaiwhunga misa marko rua le kaya. E re e se pisingi sia o ngā mea. O re mea ngā whai koe ia. Au mai le menu se i fili le mai po le ngā singasi. Le mea taumafa. E fia taumafai. Ia ngā kule mki kilo le silesi. Ia. Wa rua ia rua. E sa ora kana fui le. E uma kolo fui fafose mea. Ia o ngā uma fui la ia le. Ia ngā makala pi o mai lunga vampea. Ai ke o pa yan mel pom watu foi le o mai la o mai ala ila. Ya no fa tule. Ya, mo uma foi se me. Ma foi lo ma fo. Mo le lo si la fia. Te denga le pa nga le me le kongoro ma fo. O le me nga le mo ko kiki o fenga lo nga lo fa. E uma kolongo fenga lo nga o kongoro e mita ko ma kongoro fa ma. Yesi o ma ya ko ma. Iyo. Ia, na uwhan tu lole ia, le lek, whaafkai mo le lua kaimi, whaafkai mo le wano tātou whilo ia. E le ia se si lam le laringi.
E sa o ako ko i mi uma. Eoi. O tau tangata soifua o le tangata ola. Angare kele me ia ilo mafofa. Mangu. Ele am se me kupu. Ia watulole i mai. Ti ngaro le fia. Ai fa mole mole. E mawhai ana fi se mantala masi mawhine le. Ia. Pa ma ia wale o le pokula. E omi voi le mele loka fuka makalai. Whape. La mai kawara la marangu mele o le pokula. E sau I whafosi mawhine le. O vai atu. Wa amata malingi ane o na loi mata. O whai antulo ie. Malielo loto si utua fine fo. E paha mai lau whika le ia wangalela. Makua e se lau langi le ilo mafofa. O le simea. Se e wha mole mole. Si o fisili entua. O hi o ta ue sao. E wha me lanta. Kilo. Se ua wha visi mai au e nurse. Wha moke aru I aru I ofer. Ofertu. Ia le nā tunua. Ewe. A whisa ngā luenga. Whai ia mai alele. Ona whatua e me I le ilisi me. E ue ke sa ue viola vale mea kia. Lea ngā wa. E iar ki mia ngalo inga ingua o whala au. Whala au hui il soifua mana loina o penkolo. Asporo. Ia ua ai atu. Se ua ki renga maringi roi mantau si mawhine. Ele o se mawhine o le tātou o tunu. Ai wha mi sa utala. O te mana e fofola antu lu mo le pa ia male mano sa mo. A vai ia ua inga tai I le whale ma I mea whapea. Ia e mana tua. E iei le ala e mawhai o na awe ai lau whai tionga. So se mea so se matanga alwenga I tono le ringa turu. E iei ala e mawhai o na tātou wia. Au le saulam wha makalangu whapea. O longa winga. Nga kasi ale e mea le nursia. O e polo fo mai mai kako. Oh yes. Thank you, very nice. Yeah, excellent. O ile aila. Ele ai se me va pena. E tup. Yo, be au kula I mai o mai. E ma quase se an for maliu le fai mai er ko venga. Ja. Ona malingi I fo le o loi mantau si ma fino fa sa. Ja, ukango ba. It is a fusikering. It's just a small hugging. Small huddle for you. Ja, umalo so okay. O baguloi ba. Ava pe ke sa ngo fa li meja. Elea ia se me ole anka vi vesi fu. Ala ngale ngo fo yako. Ai pi ke fia le mai dunga. Ia wala. Ale ku I le manager, ku I le supervisor. Fa malo na mantu le show fa malo na nafi. Ole fo le anto e umale arva so ngi pa kan ko filo ipe. E avantu pe la fa malo. Ia ila to uma. Elena o fo mai Elena o to si mai. Ai ole to a tele I o tangata. O lo o wha anga yo ina. Le wha mingo inga o le mele ta o le wha le ma. Ioi. E iei le au wha ama la pisi o le au wha ama potu. O le vaenga e whaia tā ngā mea. O ila tō e tā pena ina tau mafa. Ioi. O ila tō e fua ina le toto. O ila tō e fua inga le suka. O ila tō e whaia whiso o ta inga. Ola o laini matata isi. O la ye tono le whanama. O te whamalo anto ia te utou umalawa. Le mano le tātou tino ia mai si wha tino. O lo o ngā lulu ai tutono. E le ngata I le whanama I miromo. Ai whape fo I soo. Se mao tanga se ngase. O lo o tau si ai le soifua malo loina. E le ngata I nei o tātou tangata. Misi lawa nei tamama tina mātua. Ia whape fo I le pa ia lau tele. O tangata umalawi tutono nusi. Le whape na fo ia o tau ia tutu e mamau. Aua ne I muta. Aua ne ngata lau fina. A ia e loa fo I le ala. E whai ei lau fina. Ioi. Aua ni tau fia whamai e langa e pungi kia le ngangu. O le whanama. O la ia le au wha liu upu. E wha maa loa tua inisi o te maali. O le tātou o tunu. O lo whaia fo I le nanga aluenga. O le wha li liu upu. Ioi. Ia wai ele mena tupu. O le mena tupu. O whai antu le whama. O au. E pangu wai ala ka wha liu upu whamai. Ioi. Ai kei lo le mea kupu. Ia. Whamai. E iei nisi o cases. E se ale mele whai antu ai le whama. E se fo le tala le whamutala upu wale a inga le whamutala le ma. O la la fia le ma. Ai e se ale mele nga whai kwa le whama. Ia whatu ia wale lei. Ioi.
Le fela to fa tu lo en kai fa te ven te yo mai ngi va ngor kai tu se fa pena a fe yo le te lo le mata fo yo ile a le tangata ku ye le avango ai wani o tanto tu yo yen ka ko fi la valeila o kingo skula kira ye yo e pira ngai ile uso ya se yuli motunga yo pia la ko ki poki jamo o ile malanga jamo kanga kaso le pe wa ai ke lor ka pi fo ile le swa fa ya king haku yo fa pe nga umar fa kingo skula kira wo ye yo ama sele ku ngai duma o ke fa ya ko ile pa u ile no se kuise mati ku luma mati mai ku ma laki o si mala e fa ile fo lor fa mai mo le fonga o mo ai on talana so se mega ke o yang agua ne i fa ya ina laufina agua ne ngalo ya tanto e ai lo tanto o vano e fina wi nai mata upu ai e fu i ha vano e fanti no ye va ye ngi me ore me ai wo ve si lo ka kai ala nga ka usu merkai oka ki fa kola o smile ngo sa ma ma ko fa yo ka i lo ai se ya smile yo ai nga kupu ar me nga o fa no ngoku pia wo ka usa wele me ka o se small smile lo to lu sulu mi rutan tale o le julai lua tale lua o da udan tu lo ta tu tala i vai fanua e pia o da tu le julai tas a fa yo na te tau sami fu le fale o se ainga se wala valanga fu nga ai fu nga fi anga fu ile a fa yo na te nga lue ia na watu le ya me fa nga luenga a fa fonga mai ia malo a mia la maka ka lo sio maka ko pule ila ngofo mala Facebook nga ki maka mai a whai lo sa ili sea o ngā mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Talofa o lau ingo e mele palamo o lau ngaluenga o le sa i le awala ma faufautua i tūlanga tau mo kesi e owa le luas fulfale tupe o mātou ngā lulua i le taiminei a fia whaatau sau fale pe whaale leilo maota pe tuu whaatasi ai tālafu pe whaatala nofo i tūlanga o lau mo kesi i le taiminei pala au mai loa au le telefoni o le olua fitu valu tolu fitu valu wha valu o po o li e mele.palamo@loanmarket.co.nz o le tutongi o lea au onanga o lo o kawa umai fale tupe o lo o mātou ngā lue e fuli ai mo oe pala au mai loa au le telefoni olua fitu valu tolu fitu valu wha valu o Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu amo, se kia Radio Samoa. Bread of life, sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. You are the living word, say it now. Come on. Ia o te whawhiloa I fo i tātou tunuu, ia mai nei lava, mai tau o le tau sangafou I le nofo le tua, malo le soifua manuia, malo fo I le onusai I tātou tunuu. O le kenese tolu whai upes furuwha, e iei le whaupunga whapea na ave le tua I le whasalanga o le ngata, ina ua whaoso ewa. Whai mai tala o loo iai, whitalainga le tua, e sili lo malaia I manu vai wha umalava, wau e whaien meling whaia ewa, whai mai lo le tua, e ke so solo I lo manava, lua, o le fuefu e te ai ia so uma o lo wola. A me ta upula mana I te lea o mai nei whai tau whapea, o mea ai ale ti Apollo, po o mea ai a Satani. O le whesili wha mata e fia ai ki Apollo,
pe fa maka fo I ai ki apor ya ai longa awa fai mai kara kus pa ia o sa tani po o le ti apolo e le o se kingo pe ka ko o le nganga e mawhainga kingo ya ka ko ai o ia o le nganga ole mela ele ai se nganga mai le ai faspovi sa ngale ai faspovi sa tani ele ai fa alifu sa tani ele inu coke sa tani ai ke lo fai mai le tala fetalainga le tu ke e le mata upu sili ta wala vai fai mai fetalainga le tu nga fai le ngata e ke so solo I lo manava fasalanga longa lua fai mai o le fuefu po le pala e ke ai pare e au mai lo mafau e fekau I le fasalanga mua ngata au anga solo le mangava Alfa salanga longa lua e type o le typology winga o le type e le winga e lai kua le tala le winga o le winga e le o le ngata le nga fai le tua e ke se solo mangava ngaka ke se solo mangava but aur ki apolo nga possessinga penga uru ia le ngata le lai le fasalanga longa lua fai mai le tua e ke ai le fuefu ia se umolo wolanga e le ai fuefu le ngata fa ka ole fa mautinonga le na ele o le ngata nga fai o sa kang vai mai a o sa kang ngai processing le ngaka o la me ai o le fuefu o palpala o le fesili la le wing o le fuefu o le palapala o le palapala le na fai mai ai le tino fa ka o le palapala wa fa mai o ka ku king o fa mai tala fa salam o le palapala la vai tatou na fai ai tatou o le fuefu tatou no go wingala typology le winga tala le tua sakang o la me ai o le kingo le kingo sa tani ai ka ko kingo se tulo ai o le kingo fa mai le tala fo le kaltianum ta pe lima fa upes fuluiva o fa pe lues fultasi fa mai o lo tino fo I na luenga le tino il fa pertania ole the work of the flesh no winga o ngai ngoinga le tino o mea o le anga sala mea le anga pa mea palpala fa mai tala ale apostolo o ilo kingo na luenga le tino le flesh ingisi upu o ilo kingo ia mea ia o le ngaluenga fa pala le tau tu spaia the work of the flesh winga o so se ngaluenga anga sala ma so se meleanga te faia e tau ku spaia o ngaluenga le kingo the flesh alem fe bele tu o la me ainga so ole songala kilo ai vai tau le kaltiram tau pe lima foi upe fruiva se Lucas mai kangoro le ke vai ngaluenga le tino nga yai ngaluenga matanga umalava mela nga ka o ngaluenga le tino pala o le fesili la e ai sakang o le kala ele ai fa alifu ya satan ai kilome ai satan e ai ngaluenga le tino ringa afia ai sakang o sausa kang su engi me leanga I lo wolanga le ke va ile lisi dia o la se lisio me leanga ngaluenga le tino ngaluenga le malenga sala fa madkara ku spaia o mea ai nga satani dongo binga ai manga o fa fanga sakang kangola fa ile nga sala wa ke lo fa kang yo venga fi so le upula mo o ya sol nei kango siaki le lisi na o lo mta upue limal tu se kaltia fai upes fluiva se o luas frutas ngai va ai le me ka ole the work of the flesh po ngaluenga le tino va ai a ko le lisi nga ye pe ye se me ke la ve ai ai loa me va ai ku le lisi nga e ye se me o e la ve lo no winga o oela le sika nga ka le fa nga satan so le upula mo oela so le ngai aua le fafangaina satani I le tausanga le nei ai fafanga le finangalo le tua I lo wolanga le tua matu I loa o ki apolo anga mea ai o ngā ruenga le tino a o ngā ruenga le tino e maua ina ua matou ngā wai le anga sala ma whaia mea le tusa malo finangalo o na le vi ia leo lawa fio ai vi ia ai satani a wa ua tele ai ana mea ai ia whaamanuia lawa tunu ma wa oina I lau upu le nei aso o na o Yesu. Amen.
Sufunga malina le sumaya tala lima ta ule rinvango la ole mala pese wa fai goina o ya Yesu ele ya sisi tatu te sulu fai ai mai pua nga ma fai ngata e maso se mana onga ole nei o langa ya renga tuvo ile ole tulanga fa le nganga e pe ole ya ia tono le nei ala lo lang ole lo langi se le na lo na mantango fi a o siona pona e minko fa kasia le sai tomo le titania a se ai la mati ia lona winga tanto te se e pe o le se ale nu o lentu fi fu tau sanga le na se fa se lau o I fa fulu le mena na fe tu fa longo le fa ya onga sa ma fa ya onga le la fa longo le la onga le fa ia ma e fa fonga le ya onga ka le sia ma le prime e ke mawai me e tau fa e sa sia kwa ia fa sa onge o ko ia ve le va la lanta le mele sa ia ina ai ko pito male no fol ia la ngai uska mi le usika ia la wori lang ki ngai ngos ko ingo mo se ki nga le ang ngo ku ara nga ko ai du ngai o le mau ia wa le dava tau na pa wa le on so tanga ia e le va pe yo tanto le dei vai ta e fia fa tonga oi ia halwa oi e ke le ka fa ka li fo ki alu ko ngor fa sa ele e pingia de benga ki ya ola so ka lu fo sko inga o musi ai nga le anga kurios ko inga o musi ala nga ka upi ipi ia longa ko ale I kai fo I mose kamera papa il fa ali le uska yo la wari e mo le antula nga fa tai le vai nga so sunga le fai fa ya pasta la fa el copa ya mo le upu fo le ari to le ia le na o te fa tano fa tu fo le vai nga la woli si utina ya fa fani ia me se na yonalo o le me te wanto le sa ni malanga fo I Samoa tele o fa mo ainga sa va pele ona fa tonu ina mo ko chele sa ya oko ke me nga chele ela nga chele o ai ko le se fa nga papa kiua ma se ngofonga fa la poko ala nga ki ngofo ile le kinga ka le o fi ngofo fa ma ala fa me ko papa kiu ma ko me nga ele nga kaile tavai tu seta elenga I se aunga ma se fa foi de ngorme e mas ko fa la foi le lunga ma ka fa ngai ri ma sangi le olang ala wa fa io ia le da e ole se singala le da ole do fanga le fa ma I fa uma ko se kala ngi va ngola o se no fuanga en tanto teo ia Yesu so le no fuanga ka ki sulu fa I lo ka fia ola umbi e anula ia I pe te fio pe te tala au ia o ia e matua o lai e tanga tolo o mafatia e iei ngā se fo I o ngā se tūma e iei fo I to e ngā se e le o iei ni vai fo fa mai leo na upo le pāra it's up to you and me pēna o le tasi le mai I te asiasi iai pē te aluatu e aluatu o lai no fo mai mai lano e le main entrance fo I le le whanema awangi ngano ia o nga e se halo ia io e lau tamana mantala no aile tai ola sa kusok kala ngok fa oli o kirika ua kula kungo oska maile o samo o ke lau ke fa malo ko fa good morning mai morning io e malu e lue fa pepe e si pulingi ki ngora ko io how are you yesterday mai very good thank kasi ala wai o mala le mele en tupo isius o le wingo la uta tanto wo le fulba ia se fe so ani nei tanga tolo ta fi le fulba wo fu kia wa ko ia fa ki nga ma fa avenga o lo ka ave nga singas actually sa woni ya ko ki kia ko mai actually sa e histem e siu nga I mai fit le mato fita wi le vai son sem vai today o le ward lai el toi e ma ke fe kau ia I fa fo le rifi e o mai la o fa fo ko fo o ko ia o nga ma ko merka ngo ya te wo ne la usawa wi fo soli lai fa wala ko mare fa soli ba ma lo mako o te le ma sani ia fa mai ya le wi lo mako o le ka ho mai se fa nga mai oskari ko tano ola na me wo ole nga Stina
tina le mai fiti o le hip replacement ia po sui la pala pa fu ile po ngai vida poko foi ia na wa uma funga fa robocop le vai o sia lo maku ia ole foi ora ku ringa foi man ko inga ia sola anyway eventually o a fete ai lo mutu ai fa melanta se o le ko foi ko lo maku e fa malo circuito o fa e fa fa malo circuito ngal lo maku ngai le ngar vai o ia tunga i vo linga lo kama e lai fui e stress e before the minimum when ya u le dai o na leila e ma tu ala e jo ki ngale o leone le ki asia e kai o ke la ku fa vivesi con la poco marisi do maku parangi ngai so fa ya Cynthia ya mai mo mwa ka wa kula sa valia Cynthia Cynthia how are you tomorrow morning o si do maku parang o le ka fa ya la nga moi ia nga lo wa kwa fa ke i runga ka ia ia nga ke ia le wa ko e aka ko i fu ia an me no ko pongi na ola usa wa ile ato ia wa ko ngala ko mare son mo kwa ve sia runga ma fo fa pe ola ko ve sia me vro ma fo ola wo di swa va ia ro ka i ka ma fo ko ma ko ile misara ko me kala ko so wo le lo por an me na fe lo kinga fo ka ton yo lo ko manga e kuru ana foko ali de bonga morka ko ngosiro maku au fa tule yi bai awe ke fa ya va pe ngane ro maku ole no fa longo yo ilisi se singa fo ma ilisi tu ole fa bele tala fo ma apa wa le mere ko nga avio ikua ole kuwa yonga nga ndu ila lo me le ole ko ma worunga ia po le fu fo ole suka ole me na tanto tu na fa ole fa ata male fa fia o mea ne yo o ngasi ia ai misilava ia le tu pale o tina ma tama tutua ele o mo mie ele vai nga lo wo ko e fa ko boi ngo fora o le me ke le fa lo ngo ia wa pe ngale o ke istanga tai tama ma tina tu ia o le me le mo mie la to pe afa pe nga ke sa ngi ke no fo ma ngi ia o e mo mie le ata e mo o mia le fa sau ila lo le mawalunga o le toto e mo o mia le fa sau ila o le mawalunga o le sukala ye e fa fefia o le ata io o le e ngau fa tu le si tina va tu va ai mama o le la wor ke fa ngalwe ai e fia le fale ia o le mena tona fa e te tona fa ngalo mea o lo mamafa io io lan tong mafa fa ia wai o le telo ta mama tina mantua ola popole ia la tu fa na ula isamu ola popole me are e kanisi ola popole le amle ala ka o kor fana yo vai le o nga luile i lunga o le koko a lua i lunga ma le suka ale pe fies furu fuala au i he fa ingur kai au ma le fies ia ka ko nga na oki ke u fa leila oki ngan ko fa ia nga e fioina i net van ma ia sir ko inga man lo maku a fa ile o so fo mai pe o a we ke la ko o ke fa mo bolet for ma e ke o fa skula ki e ka o fio i mai o ile kits ia o nga ele an we le ko for ma o se kala ku nga mai le pule e le ko ngi o for ma Amanu, Amanu, Ile Ani.
malo atu ale te tufo ile nei oli fomo e fatalo fat fo tapo ingale tunu fomo o se fa poponga ne tala mola tapo inga fo ile nei oli mo ma tala tumu te tau le pati le leipa ona fato ese alo ile aingo Dame Tariana Turia o fato no no ango le acto le mona lua e mana o tele numero tanga Pasifika ia te tifanga ta longa to te liwane o petaya Australia o se masta fomo ia falu telina o nei telefo ora foi poro kiki teimi o mavae mal teim nei sanga yantu mole o la tu nganga fa vau le maliu le tina maori Dame Tariana Turia ia sona na fi male foi puro le leipa Willie Jackson tai ta oa e te tauna na patio le tilo moli se fa mau lo ngalo ia le aingo Dame Tariana Turia e rusai male wala sala tu foi ai o ia le teimo fevesia inga le mata upu il talfatai male tai por sure and seabed ao vea pea mo foi pulo le leipa o le au le na fisa fa filo ialo iai manu hiru ia po malu fa rogia muli in malae ale fanga heu marae ile tu soto fanga dui e au fia ia ila tosa fa ia saunga utu ia Sir Peter Sharples Desa te ia ma Dame Tariana le pati maori le pati sala fa vaina o le tele o seu foi por kiki sa awa ia au fia le pare mia Christopher Luxon ma minister o kabinete ia Nicola Willis Tama Potaka Mark Mitchell o Shane Jones o le pare mia mo New Zealand le ua ili o tu mua cerebral English te woma mai tele Dame Tariana na fa felo ia fo le marai fa pe mali te ulo le leipa Chris Hipkins mai si foi pole le leipa ile taimi ola na sauno ngani marai sa fato esele suer fa fa tu ma le leipa Willie Jackson ia Dame Tariana mo le finga sa fa ia oia I taimi o fevese inga le mata upu tala fa time mali to time wa ia fadi ai lona lava ngona e tau le leipa ona tilo se fato e senga I numanai e fai lona ainga malona iwi o no manatu o le mesa tu puma ia te ia sai longo no ai te fa no anga tele ia te ia o le teminei o lo fa o waito e sauningo le fale lo singo Dame Tariana malango mawai o faria tama ta minister o tama ti mar puingo fa tu vesi ro tonu ainga ma mionga fa un arifa so to la fono o le fano o lo pepe to lue ta fatu mo o ia fa lo to tele nai tanga tele putia ia fa tu vesi tonu ainga faria Karen Shaw e mo tu ala ngona ile fano no to ile fia ono tama ki pepe to lue pe ono tu ia sa fa tu tia Hamilton ma kilani de vaso mo le to sanga nei mai e whaalo to tele ina tangata matapai ne wha tino ni ngā yoinga. E whisoso ni le tau fia ni wha tu vivesi maa mi on wha ungari whaso tu la whono. Wa leo te amtanga le leo le tau sanga dua whema le lupuru lima. O no wha arwalawe se lua e pe ona tua ia ele whasio tio. Na mai tim. Ile aso le tau sanga fau, ta maua e se pepe wa umalonola. Ma se tina sa matua ia fia ni manu o ngonga le vai ai o Fairfield I Hamiltonian. Se li e tosu wha tau sanga wa mori e whasio tangata. But it's on fire for all. Somebody, although far one of the fear for the Mai, Larry, Lalo, Inga, but far more to like rumor farmers long Maulunga, Hamilton, less of far February. I out Kilani, or Selisa, stay here, Vavan Rafi. Lessa, I will not do it to Tala Oli. In a while, we official Monaco, Martino Mario Pepper to Nolan Tavale. Or here, my Pepe in front of Filoina, but it's a malo to like rumor farmers long Maulunga, Kilani. Nel limo Februari. Varia joa, o lo ngā ruru e malo I fuafuanga whātino I whātu bevesi ro tonu a inga mami on whaungari I. I le tau lai lea, o le puinga o tamaiti, matangata talvou, mana ngau sia o le whātamari sanga o whātu bevesi I tonu a inga. E una mo tana le Dor Miller, ta whanau I Los Angeles, Amerika, ai o le tupuanga sa mo o lona tama, o tau o tele ia te iang. O mila o le isi o whaatonu o le isi whaasolonga o le ata la uloa o le moana o le lua whema leono leo lo whaari ari te mea I whalikifanga o le ata o le moana lua e iwa te lau onas futis mali 5 miliona tā la Amerika ua maua mai ai le rolangi talu mai o na amatona whaalia whaalia mila I le Tony Sila Pasifika o lo ia I tātou se whaatua tuanga whaanganu I le vasa e peona taita ia I tātou I le mawai o le pea po le tatau ma fōlaunga mai la au tō maritai nai o waalo, se tūlanga o manuia, tere le Pasifika. O lo ia teo whatuina o na mana tina tunga o tupuane tutuile e Amerika Samoa,
Ai patino le ilona toi mana tuaino se no fanga sa favor tele ia tea. Le mata fanga lua tala le fale por $2 beach. Ai fali ai ero toi ese mana to lua tala per tongi de menei. Ai o mana tina tunga. Ele fa to wia tona tau. Pare mila e ulava ole ante fa tau tanga te pastika ai tu mau lava ona veo se ata mo tanga te tiuma. Ole ata ole muli ai le folonga fa o moana ua le o toi ave ai mo se teine le tiki se mana malama. Ai ua ave mo se teine tiki ai le mea lofo sa ili o wala iluma ma se tanga te folau. Ai fa ilo ailo na mitu tele mo moana o se tanga te ata ma se ava noa e fa ye masua tanga te pasika mala tu tumanga nuu i ata te fanga tele. Mai Hawaii ua fola nei ele o leo ia tanga telo na fa whano so i fua mai I mea whapapa po fireworks. Pasa papa uma le teime tasi se no whanga ile ayo alia manu, a ulumana ile pole te usanga fo. O le pepe tama e tolu te usanga le matua sa umalu no le pale mai manua sa afiai, mai nei wha. Lave, ai wali putia nei ele o leo, ia le to ono tangata mani manua ngongo mo I kino e mafo mai le lava wha. Lave, wawina tu nei Amerika, mo iso tonga fitinga e whai ai. E piona sa wina tu ai e tatu tala le na vai aso. O rea whaarawalawe ina ua pāpā uma se vanga tele o mea whapāpā se no whanga alu mana I le politics ang fōu. Ma whanoi olo tangata e tua whā. Le potia le vaenga o tala le Hawaii News Now. O le to ono ngā singa se sa mū I tino ua awina tune ile no whanga le Diane and Bruce Harley Harrison Burn Center. E Hawaii olo whaarawalawa suenga ni name taupun. Le potia el Civil Beat. O mea whapapa e pia oi tu ainga o mea whapapa sa papa ele po e whastaina. O le pure nua Honolulu Rika Plankiari. Ta ia longo e leo tistala. O lo feita tele le mautonu toi whano noa. E se tūlanga e le te tawai no whano soi fua. Ma mawhatianga o iai mai I lea lava whalawalawe. Mai tonga ua whaalia e le tau tua e mate tuina maunga mū le Tongan Geological Services. E le se whailo I neo se pātele o le maunga mū a le Home Reef Volcano. O le motu o whaawau na tupu. I le vaenga fōua wa ai se lava wa puna mai ai le tisa ma le ono suma le fitu wafe. Ono suma le fitu afe I koea mita le tele pe o nei loa ai I le aso lua o le masina nei o Januari. Ua whaalia le tau tua e le ni whailo ilo le teminei. E whailo ai ni pātele o le ai e le maunga. Ai ole a whaawau na mate tuina le ngasolonga ua I nei ngā ioi ngā reno whanga. Ma whautua I nai te ngate whaonga ina ngate whale nei e wha mamao mai ma le Home Reef Volcano. I le lua maila tau tai le mamao se ia tue mau atu. Teisi whaalinga. Ia taro talonga e tali tonu e chai o Pattaya. U toe taliwa nei Australia. Waste basta. Ia postangata. Fustu. Ina ua mai ona. Ana aonga ili silia ma le lua tau stanga fusuai. E tunu I whafo. Ai o iu lai o le lua whemale lupu lua sa mo manu malo I o Pattaya ilan champino no langa IBF. I le upanga le cruiserweight. Ina ua manu malo I a Maris Brightis, Latvia. Ai o le tue mata ina ile manu malo o Pattaya. O na sa musa tau fier fusuanga o nole ngau umo I tue lua o le awai. Ma whaawawe o na fusuma ia se ia ilo le champini ai a Brightis. O Pattaya ina o le to lua iei tama o whaato ila loina I a Brightis. O le tama mua, o le champini o langi pang mamafa o iei nei Alexander Usyk o Ukraine. Usyk sa stepu ilunga e fusu leo pang mamafa, ma veai o Pattaya matama pirosili o na le leila upanga o le cruiserweight I le rangi, leo le apu ipuia lan champini ma le tama New Zealand David Ika, e le aso a Taiao I Gold Coast. E le tempo mua sa I apu ipuia lan champini sa manu malo ai I a Jordan Thompson o Britania le Toyota le tamasang e fam. So nei man fatto ila loino Alice Toro le tamasang mua I Saudi Arabia. Ma toi manu ai le la fusu angalona lua ma prize. Ia o ke topo le tausanga uma vai. Ia fatto ila loi Jack Massey o Britania le tamasang e ono. O le tūlanga le leo na wha maunga wa tili tosi nai whanaunga. O le fusu ai le tau wha ia umo champino no rangi. Isi fusu o umia Chris Billam Smith. Makileto Suru Ramirez. I le tausanga nei. Mai o le whanau le awalola pepe a whailea. E nā te whato I le loina I nika. I le fia taao. I le whairo inga malau tustala I le asona nafi sa whaali ai o Pattaya. O se whanau o walewa na whatali tali I ai. Ai o nika wa whaiti whaalawe lave.
ma ua lava sauni ua fiu fo'i meo fa'atala talanoaga ae paule me mana o mia ai te minei o le stepu tono le mai ma fospo talana nei auli manuia le nei aso tantauma soi oia Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
Fianga mai waino ma DJ 651 tama o le whai so ina o se fulu ma le valu mirute. O te andele July lua to e obra tu tala I vei whanua na e whaafunga tu iai mai a se ulu malau reifi. E wala wala longo pui ali e lo topa ia me lo o tau ma balu meo lo tupu meo le an tupu marisi o vaenga e o no tula I mai I se taimi o luma. Ia veo le vitoe mamtoma ia talo whamano so I fuama le langi ma amu i o nei te tawhau. Ia so malo oi le lo ko ya ngaru ana wa ave wa so livi ye po wa so mai fa pito o le nei fo I tau sanga fo ia fa talo fa tu wai sina leo maruel tau sanga fo le ma to mai Island Bay el tau sanga ma to si tu wai longai o I fe fo I Bay of Islands up north basi mai ia feeling on bigong I dai whangare. Ai le vale o whangarei ma le pito I lunga la wala motu nei I mātua o New Zealand I dai Kiprianga. E le no whanga nei ta ua o le Bay of Islands. E le mautele ma le pito no e ta ua Kerry. E se le mātonga o fio le foi a pito no o lātu. E se foi koe ngā New Zealand lai runga I o. E kai so le New Zealand lai runga I o New Zealand lai le lo le motu I saute. Ia po le South Island. Ia Malaysia New Zealand le I le Tauranga ia mai nai Rotorua. O le winga o le utala, o le mana I o le sami, o le fōlinga wa aia, o le vau matua. Ia anto aila ma me ta o vaitu loto. Ia, o vaitu loto tono New Zealand. E pe ia le te ta ele me ta o le vai aisa. Ia. Ia. E pe ia le kia waku ko mai le fangu vai aisa le kongo le pusa aisa. Ia o ngai ka ele la. Ia. O aku ka make fai popo very curioso kongo le lake. Ia. Ia ele ia ko a se lima bingo ma ko ke kia au vai. Ava ia ko le kofu ye de palangi o le kofu ye de inki o le kofu ye de maut. Ia le me ka kiri kofu ko foi maka ikai. Ia. Ia. O le vai ki mi foi lani ia kofu fua a mai le leida wangara I lo a au kako ke wa kofu ko se singa mai mau ko foi le o kiso mpeng singa au so sani mo kasu e mai kako ai o le ke viu e su ia se me ka se kala fia nga o kala fa ngoa yo ke vai ko runga le penga te vaila ile rifo yes soli kalo fai se uso ya lino ia male au skula ki umala val tanto mo ai mama no le mol nei vai ta wala inga ko kupea wa ka u fa malo lo ko me menga ka o fa pala ofu ia me fa pala o lo e ko fa lo ia fa malo ti an tu la skula ki langa ye la vanga o a fe ko nga karu I skula ki o me la te linga ia se uso ya lino e popu wala o kingo no e fiwa kau fala kiki e le wa sangwa makua mai talia marvavutai ia le o mai o le matua ai e fo le meta o le matua ai matua teu o le mela na tau o le teu au le teu fa le lu ma fale tu a fale o tafa o lu e le tala fa no le te fa tau tu ilunga ai le fa tu la talana o le an tamu whaila tātou so ta inga stimulo tau mau. Ia malafianga ia lilu mai avu, te lilu ia lilu mai ava. Ia pe o ana fuala au la waino le reima I tau sangan te nei. Au tau whaalonga o tuifa mai o fuala au suka e mbole toto mawalunga. Ia o kau pulesa lilu mai ava. Ile mole meo le kele o le selingi, vile kau wha so I o ilonga I kumalo. Ia, se tātou wha talipo le ase tala po ingi kala fia. Ia mailo tātou o tunu, ma se isu e kule au le paipa. Ia po aidenga kau aingo foa o aidenga ka sua mo meu sioki meva penga I le po na po. Ia lewa makwala wi lo ai kako. O le te vai tulunga o le siu penga te faila. Ia la fu walu nga I fiki ya nga I konga. Alua ku isi aku mo kor panse fika male la no langi anto. Ia le melen kupu nga. Makau kia. E serka kofi nga I mea makau kia. O lea ua sound o mai le minister. Mo whanau. Ai mai sei le puipuinga. O le saunga le mui tutono ainga. Ia ma le saunga aina. I saunga ia po soli ngā tū la fono.
o le fai a inga wha malosi. Ia le tūlanga wha mo loto, e pei o na mai tawinai, le toa lua o ni au o toto, tasi mai Waikato, tasi mai au kila nei. Lea ua ma o mau soifua, au le foto a fitu aso o le nei tau sanga fo. O lea la e sau no mai ai I le tūlanga, e pei na iei le wha no nga tele. E le I taitaina a whale maasi no Januari, ai lua alu toto, ua ma o mau soifua, I to tonu lava, o le motu I nei I mātu o New Zealand. Mamela na sau ranga I whapea, o le maliwai o se tamaititi, o se vaenga po o se tūlanga, e pito sili o na whaamamui loto. Ia mai, o lo o tuu ina mai ana whaamaisenga, I a inga o wō mai masan. Ona, ele I aise filifili ngā nei whanau, e fia o mai le lalolangi. Ele ai foi se la tau filifilinga, e toi fia vaveo I le langi. Eoi, a fai o nai te hotel te mini masasa pe le whana. O lau visili ian toi, na le paua na o le au mala mwhai o na e tala noa isi au whana. Ia po le whana au fu isi au whana. Na o le sasa mwhai na e tala noa iai. Antonu yaso la, ia sa fai ngofia le mena o le sasa. Ai lima whena ngaro ia tau. Ia le tala fo ile. Tala antatu e masani o na whai whamai. Ke fiwa sasa ki renga malo. Ai tangola e sasa ile upu ma le tala. Ai whaasau whai le leilalo. Na e wa aile i e mon mele tamaititi. Tusa lai mana o e sasa lontino. E wa veina umale o tengia. Ia ma le upu ma le tala le e vantu yen. Mo kot kongu yen menga. La ngau ke whaia fo le menga. O le wha anofo I lalo. Ia ma avantu yen le upu ma le tala. O le tala e whaapea. O le tama le tangata. E whawhanga I upu ma tala. Ia e wha umange o e ngā wha upunga. E ala no whea tu. E nuti mo moia lo uloto. O le fonto a fitu. Waso ele I umala a so fitu. A le ua lua so I fua mai ma. Ai ma I ma. O wha na witi. O te I loa. Wa o le ele o ta ua mai I wa whakua a whaile wha msingo ngā le maa singa fō. O le si keisle na au mai. E whaapea. Ia. O se teine titi. Ia. O le fu I whai maili si tala I le aso le tausanga fō. O le asa whaapea na mawai se pepe. Ua maliu. Ia ma se tina. Ua matua whaamanua lia ti ngā ina. I le peitanu u leo whea fio di nai hamalatone. Ma ua loka ina I nei e leo leo. Ia se ali e tolu sifulu ma le whaantau sanga le matua. Ia ma mōlia I tua inga ia. O le whasio tangata. Ma le whasio tangata pa I valea. O lo tau fia nei le ina I Waikato. I hamalatone. E tu la ilu mo le whaamsidonga. I le aso wha. O le masino whea puari. Ia I tantou nei au kilani. Na loka ina leo le vaveao le aso no aso ngafua. Vaveao le aso nafi. Ia se ta ma. Ia po se ali e tolu sifulu ma le fitu tau sanga. Ia lona matua. Ina ua alu wantu le ofiso leo matau tiang. O le ua alu watu. O la iai le tamatiti. I tutonu o lana ta avale. Ia nga i entu iei malu o le malo. Ua maliu fo I le tamatiti. O le fasili te le tula I maila o mafofo. Ai se a ia. O le a ia se anga sala me ni o whana. E a le inga kako wo i. Ma wha aari I ailo kako wha ngau le marie. A whi o le wha funga mai o tau le whana ma o tau wa tina ama tamaita. A whi o I se mo tupu le temini. Wala au tas. Va ver kamaranga. Na tali mai a leo. O mala ia leo. A i fo ili si tu o le tupe. A whi o le wha funga mai o le tama. O naisa wa ina o I tina. I tonu o le ainga. Ianga. O le ngumelanga e kas tas. Langa I ili stanga tavu ili le whare kia I langa mea lai whai. Ala e wha apea ngai o ili kai ianga kupu se mea. Ein jailo. Na tu au leo tu ili whai tu a vai leanu lean toa le fi malo. Pali usua vai ar fi malo.
Fai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe fai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jana whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau I loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. When you shake up, I bring you shower. Lua lua mai, my shake mai. Radio shower, radio shower, radio shower, Radio Samoa. O le wa tolo miru tau te ni le afo le lua le divaingo le a wauli e whiwhila nganga wa tanto wauli a manu ia mai. Ia le fo I vaingo le aso e ala nau whaia tua mana ia le di iawo. Nau lau te mai tau atu sole. Fia wa lewa na su e so u ofu. E pei o le la e o le fionga ia lilo mai iawa mai na vai. O le wafa tasi mai sa mo maruia le tau sanga fo, maruia le karisi basi. Ia ma lo le whai o le whaiva ma lo le on sei wha pēnta I tali lilo mai iawa o lai te o I le Return to Paradise. Ia fio mai ama tala mai au ma lo le ngā lui.
Taro fai lau tō whaafonga mua le nei whai maenga o tātou Port Kalame, ia amatalia o le nei whai tausanga, manuia Christmasi, manuia whai tausanga fōu, ia wā tātou katoliko. Ia le umalwai kau Christmas, le o naka koe le ialu tai masani. Patalo fa foi le pa ia male malo se tātou atunu, olo mai moina le nei Port Kalame, ia le amatanga foi le nei tausanga, ia tātou nunga o launga tasia, mai tātou le alofa maleanga leo le atua. Ia mwhai ai ona tātou au lia mai le nei aso, ia whapena fo i tiuta mawhiau o i nei Samoa. Ia ele i amata le leini ngā ruenga, e ngā ruenga ele i amata lava. Ia na ungai nai ngā ruenga fo i eo, o mana unga e tau ana mana o mia pia. Ia nai alu ai pei o leo leo, whale mai, o le EPC, o le vai, ia o i la tona, ia o lo o whapena lava o na ngā rue mai a la tau sanga alu ma le holiday, ia lea ai whaia, ia se taimi fo, ia ona whamawaila ia leo camper i la tau na mesel whale mai i le soifua manoloina, ia manumtanga ruenga o leo ai whatalo whatu le tātou tunu i le neiva aenga o le tātou Port Kalame. Tātou te tau whaiwha mā lōli la mai awa mā lōli o sai ia mā lo fo i le tauantai. O le au te mai tauantu fo i le tō te leo le manu le tunu le anga i e tuina. Whamei ola o timua o ele i u maari ki o fua ui ele e koe umau kou ki munga riri. Ua alu a toa na nafi o timu le ae o mai al taimi nei le ae timu. Na o sina masele a fo i lele ma ulua ele whapea ua matua uma le leile timu pe o sulu fo le la. Le ai o na mai a na nafi e alu ma na po le ae o mai le tae au nei. Ia ai e mana ia manai savili malu mo ia e o le au mai ana i fautuanga malapta inga malwa ai tau i le tūlanga o timunga mamafa ia ai mai se ala ia o ngā sami o lo whapena ona awe i le fautuanga ma le lapta inga ina ia tilo tūlanga whalele o le au aoa e le iloa ai le ngā taifale si i le tai so wā ia ai mai se fo i o savili ia whapena fwoi la ia ili tātou atunu unei o tere o māua i savai. Ai o le o polu lava ia na timu mai ana le la le ai timu. O le tūlanga mana ia whonga mua ia mātou. O le mālua i o le ea. Langa na whaia si vevela o le la mai a te sema. Ia a matamata mai mali vevela o le ea. Ia ai whaftai le lofa o le atua. Ia ele o iai a se whaamtananga whapeo se matangia whaa. Ia po le ale tūlanga o la patai mai ei. E pau al tūlanga le iei na o timunga mamafa. Pau ala me whawhewhewhe mākou i taulanga. O le rolo waia. Ai wa iei al tūlanga whailele whonga mua e tā ua ai ngā ruenga sa whataatia. I le whainga o awala mā lawai. Ia o wawe ana o sea tele le pena o funga lei ale mea lai. Kele ngā koroka ma tau fusi i le tūlanga whailele lolo waia. Au pesenga le mesa ma sanio na lolo vai ia soia. Ia o te le alu na swinga le taimi le nei. Le rik malo fa tai ya le mai ava ya lang o le motele ai e sala fai o le motu fi le mu. Io o le motu fai me ma fai. Io o le motu fo i tatu te anga ia. E ka ke fa ku risi io ia wa felwa ia pia par pala o muri vai le ai sau kupe ia nga paula me mo or ka wa i fu ngo me nga far kali malo me ku nga fa penga e ka kupo se me fa penga nga lilo ia ole esa ole le fa punga foi le fa sila mai pe fa sal laun maliu e fa no e fa sila e fa no lava e fa sila atu ia sa ia il me fa pena sa tupu po ia o lunga le ava fonga mua o le wale tapasaina fo il fa foi nga o le tama faina o le ava ia wa fa tu fa tasi fa fianga ia o le ewa kulola ele si o le kiolis mali ia o le kula o le tulanga tonu ale na o te iloa ia o tupu ele ves ia ai e mana ia pega kupurka ko ma keki ale tupu la le i hotels ia o lai mai mo uma e tu risi e ta falta ta watunu ultimi nei la la papa au ia ile resort le ta mesina ia pe ia ona tuina mai ele sunga le ni pule i lunga le ta social media ia o le whaanoanoanga le na
ia lea la ua ka e uma ia kingi fangu mai ia ma pio ma lau manu fo au lele au mai se tala i leo po ia nisi wa mo lia tu sai o nta kulna lena mai mo mai tatou tunu on po fa mon e moni e fa ata mali foi lele i le tatou fa ba ai fo imale matali suai lungole tau suai lungole social media a ole tūlanga le mana ia e le o se winga le taona tupu e mai se al tatou atunu u le foi taimi ia le o le i tangata le tatou atunu le ia tatou malo ia o aia ko le video ngala e pasi fo pese ka malo a Vietnamese po se Filipino ma se papalang ala e pasi fo ale fai so ang fa pe me akakala so le o pe se anga ngu le ku le me le ia e fa no ala e fa sila tuai lau to fa fonga mo o le mele ia ai wole ngi me fa ia wai le mali o la e fa le me ai na po fo ile ia o te lo fo fa pena te lo ai ngai nei mai si en tudu te le o ka ke i lo ko ve ku nga ma ko le si va ngofo ia ai wole ngi si lo ke siva nga molola ia len ka lo ke ngofo ia ko va ia ku so le wa makang fele le ngofo ia i wa ka si o ki le tulanga vo le tau tamai tai na e fa si va nga le au ka fa ku pe ia masalo se tulanga fa pena ia tupunga ia i fa fianga ma fa tasinga fa pe e o valole le tango fio le ava malus manga wale si winga ese asanga me fa ioi e mana wale si ia masta ia kaimia le wa pawa a por kingo len fa longo ia ai tarsia ia wai a le foi mta upu ia mafatino ia ise tulanga tala fe ngai tu sai mal tula fono ia mese foi ia ole abato le vai malu e ngai si resort le wa pale ngai na mea mako ko ngia ko wa mea ia le ma wai fo etato tupe e to ese mai le la fonga mai nei fatal malo o tulanga le alai ona na tato malo ia tau le leia ia maleleile le fatinonga o le foi o nanga ina ia fatu sina mai tanga tafa mai se tato atunu malo ia o tulanga na ia le fafita uli na li fonga mua na po ole mele o te mafau ia lo talo sia ile wali ianga vevisi talo sia na alu se tala po sina lua tala ina imeana na po ile le ve ko ele anga pe olanga nga le fe le menga nga fo yeyo ai lo ke fo mango fo le fal karimalo ka e ma sol fo ngom kulanga fa peng o te loa ele mafai ona alo fiale tulafon e taula bona tongi tulanga mo fale ngaina ia awaile fa pe foi la ngo foi Nathan i le vale yo ia mai foi la naia report yang il tanga lenga le inde tulanga foi le ono fo fa tele mari o fa vesi io olea ia ola ia makamai ia ma inga na te mai tau atu ola o inga o tina ma te mai tai o tama sole ole me o tulanga leanga na pe ole sa fai se ainga ia ma to foi na tele na pa feia la totina ia ma lunch fo I don't know wingo ia wa il tulanga foi le fa pela wali ia le pa ki la lo fa i fenga pa poto le afa i ta sen pia po pusa pia ia ona fai ila ia le au te iloa se si fai au se mari ia fi was au finga venga tau atu le te ai atu le post ale fionga le li puli ona ia ina man anga ona tanga ta finga venga mai an po lo no winga la e mau tinoa le ina launch le so enga le anga ta pule i le po na po na o tal mai na le simata o kuta ua il se so manga o fala la velia ole le ai ma se video leo ala ma ko fai video uma ka lenta to ma wale live se lungo le social media e se tawa ona se tulanga foi le tilo mo moile ile tulanga o le mau se so ani o fa fitauli pe kasi pe luanga ka video ai alu ole sile ko fa vili leo ina ia mawhai ona o ato wa fo ile tūlanga tūngā o lena i eile po an po.
Malo fa tai lilo ia talo sia wa le fa so lua nei ia talo sia o tunani po tai au ia wa mai fo ia se loilonga ia po la tulanga wo ia ola ava malo si ola kala fo lenga fa ia ngafi ai le tupu mai fa la vena lilo ola malo si mai si meu aka kikia mai ai lungo le laula ele ha se la koleanga ia wa tuman tu le va venga fo le kana i kala me le fa lungo le ya nga sari lilo ai e kangolo i kanga ka kere lo control me o le mela le tupu ku sa woso nga feeling fa pele nga i o le mo ma nga ya me le tu pai le no e uma le po ia so to i mele le la wow ia le lo po fe la wala fi E la wow, o te iluan tau fia po se la leo le au fusu. Te ia ne loa, le anga, sa oele upu whainga le pa ke le whaut. Se mai maue ar sala mope anga mua. Mai maue ar meanga sala mope anga mua. Mai foi lea i le tūlanga. O le langa sa oa oi. Ata atia le kāsengi pia ie e le lokia. Ne ia se me episai. Inu foi el tangata me fai ona ia foi ina. Ia le ava malos. E le ia se mea, o le skaka e fia le ia. Ia le singa o ngā lua kolu whangua vai la le fia pawa. Ia loke loa issues fo ie wa e si nunga tawa ai. Loke lo mka upu fo ie wa e le te tawan tala noa ina le taimi o le ava. Ia au so mai e le ka fia foi la les. Amanga e lawa u whapeles e fia masta o le lo masta umame ia o e tu sai e lawa tala le ngafa ai le ai ma se la u e ku se ko pe fangi fa le la veo ai e o le folo ingole o le afo o le ko nga i o le folo ingole sua makbwari lo a le kala ngoma mai choli e mo wala no mai au le lang e le fa se monkanga o kala ngoa choli sa o kala ngoa le silo mantua lilo vai antu le fa funga anga le tu vai lau kala ngoreng i fua ngara ka wawang saw me kia ule asurang. Ia, esa oi foi le la unga archbishop. Ia nga whai e ale o mako kau ngā pepelo, vai la i ngunga ngā kamasau. E vai aku le pelo, le si sau le si au i ngunga la ia foi le whaani le whapeale, ia ole e maa watu isi tala whai mai ole Michael Karaoke. Or karaoke le na mafua. Ia olono winga wa fia kama pese ringa le fia ko ilalo le skam pese na ye. Ile si foi tam pese. Ia ai failia me ma onga li fonga mo. Tata watunu. Ai mai se ala ele to lilo se mel tata watunu. Io. Pe fai mai o le kala le ko lua le misa I ele kaunga lunga o e live ele skanta. Ia vai la ia na po. E mana ia mawel tata so ni tatu te lo mata ai le anga foi le situ ya wala mai molla langi ya matato tiro tu foi matato ele stulanga leilea tulanga fonga ma lo fa talo sia o to mua mala lilo ya ai fo tu ai mai ai ni mala ma se tai au fo ina ia o tu le vai tau o le masino February langa le masina na matou ia o le Valentine ma le la u fai sukalaki ia ma le au fai ki kusi ia e tau ana o tu le masina fo o tau fe o lolo mai le mele lilo wa le vana fi fa fonga le malu le tu o ani si mta upu o lo o lunga mala lo ele tanto tu e mai le nanto sang e o mai fo le ning sang mo silfia manatu o lesa mantua fo ele ifa o mai na tapo kalamele ai na e alo te tau sima o le povi ko ngare ki sa ngo mai e dilo o le povi ko ngare no po fai ak se va ai ai o fo ia wi o te malonu ai na ele fa masino ngo fo ilena a fenga mana wa na mai ele fai unga len o ina leo te yelo o tau mana tu na ngata ile tapo kalami fa pe ta tala no ai le asona ya awale tu sai fo il fo fuang ya me na tuku e o le tulanga na le o te au mai fo ile le fa mani no ngal fa masino nga mawalunga po le Supreme Court ya e ala ile fionga ile fa msibisilio tata o tunu le tulanga fo ile e pe ona
te ena ia whenga ia le polo inga le na tu ina tu e tau fia mai mata pu se ia ilo tu la fono le a fia ia mata uia Mari. ia ai te ua o fa pe mai e whenga la to e tu le pe ona sauno pe ona fitalai e to fa maulolo o la to e tu le fa ai unga Lands Title Court pe lai fallinga mai ele o amana ia le fa ai unga mal polo inga na Supreme Court ia o le lana ia i rol tu langa na mai el famani no ngai ele fionga ele famsin sil o le Supreme Law po o le fa avai o tato tunu le o lo fa tino ai nga luenga le Supreme Court awa fo e monia ia le tulanga le fa pe mai o fa ai unga Lands Title Court o ta atia po le famsinonga fono maswafa wa ai ai a fia lo le ia taua a tangata mantun tata le no ai il tulanga le a fia lo le ia taua tangata la lo fa vai e pui el fa vai e tango mai la le famsinonga mawalunga le tulanga le ia le la lau fa manino le mai ai e satiu ia le tulanga le ina ia no foutai o le hierarchy of court po le fa ina famsinonga tonu tatu tunu e mawalunga le Court of Appeal o le famsinonga apili so le Supreme Court ia so subordinate courts le ia kako district court ia ma le kako special court le po tatu famsinonga le o le famsinonga fanua maswafa lona winga e lunga la le tau mawhai e nei tu la fono lea fonga mua ina ia toi ave pea le malo si anga sa ia i le mea sa ia tu la fono mua au le iwa ina le whamasnonga iona vai maenga lua i le pole a lava le whai mai e tu mati ele le whai unga Lands Title Court a fia lola ia tau al tangata tau na ave lunga i o e loke mai la le Supreme Court pe la le tūlanga na o te a whailoa toi o tūlanga tā ua na i whai unga le whamasnonga le wa mai nei le aua toi wa a fia fo i la ia i la tau na toi tango fia ia tūlanga ia le mata pule na mai ele polo inga o lea ua a fia i molianga fo ia o le leu sta ia o polo inga al whamasnonga po le contempt of court ia o le la whaatatali ia molianga ia o le whai wa mai e la ma le fautuanga ale whamasinonga al whamasinsili tui nātu leo a whaioa a fia ia le tu la fono a upenga a whebisala wono sifuru i le mata upule nei ia whaini molianga a watu fo i le palimene e tilo i le tūlanga tala whengai e te tau ona iai a fianga i nā tau ia wa a fia i molianga ia ma le tūlanga tau a loa o le sui o le palimene o le sui o le fono o le tātou atunu le palimene o Samoa whangamua o te lole o le whaiunga na paule na le keiminga o koe o e ko pau ana le taimu e le ta lia i al tala i unga wenga al whamasinonga i le asolus fu whai la tau lotu a mata inga wenga al tau sanga e whata atala le whamasinonga ia February vai aso mo February a lo tala la vale office i la administration e mawhai ona anga i e mo nei tulang fo i taru sanga ia o le saili na mai o pepa le stala o lo mataina na e mi mika i ngai kai mi a kol ki masima ka sang fo i lo nuku malo fio anga ia o lo talaia ia tulanga na ai o le tele a ia o lai le i a mata le le anga renga na isi a matanga renga Maloa whamtai ia lilo o na winga na o na umao le lotu ave le pisi o lo fiso whamsidonga so le heli ai whala koe lua kumarangi kau sa ngali sa o iai nei le ofisa whamasinonga e maufa makua sa ili api mea umana ele tasi samta ukol tatou atunu na isui restara na iteini ofisa lali amata linga renga ele i umal whaafifianga ki disi masimat kausanga fo mane malolonga ia la uta ia nga ia tuitai ia pawala le tūranga tā ua le taimini o le tatou lava ona sa wa ia kama whenga nei ki ngai lako e whemai wa lewanga o whaakali a lea ko ke whewheo ai nei ai o lai ia ngā luenga
tau whaile tasi se mata o lo tang fia e nei tato tangata whengarenga i tai whamasinonga. Mali, ia. E ele mta pu antu me lo toi po mala ele tulang ale tula i mele va son tending. Yo te lona stem yo no le ye o lo finanga lo ali. E ao ona au whapea atu e monia au whangamua o lea ua mōlia le aliminsta o whaatoanga, mtangarenga o whaatoanga mwhainga whaiva. Ne whionga ia lau le mani toa le ua tea pola te Val Schmidt. Ua whaia o na mōlianga ma ua sila fia fo il tātou tunu ua se fulu mōlianga o lo wha lau mai. Ia o mōlianga e pei ona o le tala le whai atu e tu sai o le sangoanga la au ni le au tu stala. O mōlianga fo ia o fia ia mōlianga e pei fo ona mōlia ai la tau mōmua le a fionga whapulai. Ia o le tō wha li o whaatau malama ia Malisa Schmidt. Ia le fo i mōlia i fo i Sam malo na tō o Sivai. O le tūlanga i mōlianga o le fionga le Liminsta. Ia o le tamu whaile, whaile whaatanunga ia li oe e whaia le investigation. Ia po le suenga. Ia o le alawa tā lia le taimia tūla ia le fionga le Liminsta i le whamasinonga. Ai o ana nafi. Ia le sa fono ai le kapeneta. Ia ele iau maia se tūlanga aloa ia o se whamtananga me le fionga le tamai taipāne mea tu sai o le tūlanga na whaine. Na o ia ile fontanga. Ia ai maua tala. O le whaisa unu whanofo ia ilalo o le whalo le malo. Talia pe maua sina ava noa e maua isa tato whaatantanoanga. Na tu stala e mai whaisi maninonga o le tato tunu. Ia peitai. O lewa va ai atu o lewa au mai inisi o tala tusia pe o le tato newspaper Samoa Observer. Ia o le nau whaatonu le tamai taipāle mia le fionga le Liminsta ina ia step down. Ia mai lona tofinga Minsta il kapeneta. Ia a whaia le ai. Ia o le am whailoa ona watulana whaatonu ngā malos. O ia o le taitai o le tato malo. Ia o le tūlanga na o lewa ia le mata upu le taimi le nei whangamua. Tele lawa fo i whaamtalanga. Ta ilo ia ipe o e tau tō mā natu ia tā talanoanga mai a tā sum i tausanga o mawai. Ai o mata upu su e fo i leo ia ai ka keal ka ikat kuskala e whailaka kama i investigation. Mali. Ia o le tūlanga la ina ta saulo la ia leo kango whangofamo kilkilo. Po o whea le mea mua o so mai. O mea umai na tamaua mai. Wow. Wai ai si mea o mamao i lumala kalu ai. E mulumuli mai kua le investigation na leo. Ai fo isi mea. Ia waliki mai a tātou le media mua tātou loan tāu fi maula ia le se isi whamau ningi. O le tūlanga mantua o e whangamua e le imolia o ina umolia le fionga lauli. Na mai e la ia lea o le whaasirsilanga le fionga le tamai taipāne mia. E whamanino me il tūlanga lea awa whaile no fosila fia e le tātou atunu. Ia i le tūlanga o molianga. Ia whapea fo i ma le tūlanga tāla fia ngai o whai aile ai tu. O kā kouko skala. Awa oele si kā ka whasalau a lewa ngaluenga nei whangamua. Whai ka ko analysis. Tātou te tilo le vai laina o mea umai au mai a tātou. Ma lea whamatalanga, tātou te whesili ngia uma nā mea uma. Ila o ala, ma nā tua sa uso tai mai i le matanga luenga o leo ina ua mōlia la auli. O nā pauanga le makanga luenga o ke fia manga o awia e watu ai whamanga esa e malama le leo le winga o mōlianga. Mōlianga, lona whaukuina, le whaasalanga, mea uma, le background, wa lai ona mōlia, wa mautu le mau, mea uma whapena e tā ua, e whaanofo file mu ele atunu. Awana mōlia lola audi, ka ukia le alulunga social media. Ele itoi loa e istangata le vā whea loa. Nielo. Ile taimi na mōlia ele audi, ele itoi loa. Ele itoi manatu ane o lo atunu ulea, o taitai ia, o le mea lea mātou te whinau ai, o le tūlā whono, malesi, ia whaia le mea miutoni.
O le mea e anganga i le malo. E mātou te munu tai e fo. Au ia e matautia. O ke refia ki lo whai au ia lo tu stala i la fonga na whai mai. E la fo tatou malo. Ai o le tūlanga tā ua. E whata ua matu ti i lo i la tilo o se tu stala. O le pūlenga al tūla fono na nga i mai le vaenga whai le u whatula i nei mamalo. O la lato maualea. O le pūlenga le tūla fono e li mata ita i nai mea uma. Ea, sa iei foi fasiri na utu ina mai le. Elena mla ina mea nei fonga mua. Sa iei foi fasiri na utu ina mai i le afionga i le komisina o me temi nei le Italia atua. O fasiri na utu ina mai ei. Pe o le ale tūlanga i le timing. Le timing wa mōlia i la uli. Mantua le tu sa lei alfa upunga le mai molianga. Ia a le fo e fa pe mai. Ai mantua oi. A fika ku e pe wa a ko e kausanga peto titi. Talu ona molia ia le isi vaenga mua. A le fa a molia ia le fionga le minsta. Ia e fesilingia le timing. Ele Italia tua el komisina ele i maua se famtalanga el komisina. Ai le timing le na molia ai ligo. Taimilena mo li ai lio sa o fesilia i le fionga le komsina ina ua o tala noa atu le tofalio ai faali me li o le tulanga le background o le molianga ia le lana o fesilia lo le fionga le komsina fa matala le tala fiangai ona molia ma le fionga ia la uli le minsta o le safa ia fa tonunga ia le taimialna ia ai fa pe mai le fionga le komsina ele se me la molia ele o yeni mak ia ele se me fa pena ia le la molia le timing wa ma walunga le fasiringia i le timing po le ale me wa fu nei timing ia o le tulanga fo le moelo ka ma fa le so ina fonga mua wai e ka kawanga maka ai i me uma fa pe nei ele so ina o famtalanga ma le famtalaina o le tūlanga tā ua le mafua ai na molia le taimi nei ia ma molianga ia ai o ele tani me le fionga le komsina o koe kali ia la usit ia ai o laula ka ia o le tūlanga foi le lua tasi ane mea o te manatua ia i lo ulava tustala e ono iai le tūlanga whapea. Wai, o la le umio samta, ua whai toi maua, wha mau ngā leo. E ma whai ia, ona la tau toi mōli al tangata. Lua, pia whai wa sui la ia, se whamatana ngā mōli mau ia na mōli, le ia i tono le mta upu lea. Ia, o le tūlanga na, wai a se sila fo, tasi tangata la tau fia, el whalpui le taimil nei, la custody lava, whatatali el whamasinonga, na le lilo Sam. O le isi totoro, ia o lewa watatana i tua. Ai, o tūlanga na se whangamua. O mōlia le whionga le minsta, o le fwoi wa abatu, ele o file mua el tātou watunu, o le wewe si ele kakewa e koe social media. Ai, a tātou tiro fwoi ia i le tūlanga al whasisilanga le whionga le taipani mia. Ia, e au an tātou sawalia ala le tūla whonu. Tātou te loto mawalalo ama whaatino ala tula fono. Ma tātou tali malu wale au i mea uma. Awa ea oene ai a tātou fuitai au. Nioi. E ei lātou wana whai na tupu ai tūlanga whaapea i lunga i malu. Ia. A tono nansi sila i tātou atunu. Tele ia whonga mua o whaiti o ngā tangata iai. Ile le whaia o le o ala tula fono. Whaila lewa nga i maile whainga malo nei o lana lava na batau po o aia, po o au, po o oe, po o minska sui palimia, po o palimia e tupu ai. Whaatino atu la fono e te tau ala o ni savalia i ali tu la fono whamu. Malo, ia, pe ona mai tawina i le o toi pomala i le tūlanga fo i lele i tala pe ona tu inane i lunga. Penga te wha i langi fo i se whina ngalo leo le kāpeneta. Ia e mi se lewa le fionga le tomai tai pāle mi o le tai o le malo i le mai ai o le whontanga. A whai o le tūlanga nā o le ta ti ai le mata upu le teimile.
Ia wale pe mi te wantu le antoi fa ia le mention i le masina fo pe o le sa o le li. Ia, o le masina fo le a matainga luenga alfa masinonga. Ia, o koe a mai lole o lisi fo inga ia ka masana tata le noai. Ia, o son ngā tū la fonu. Ai tele a ua wha amanino mai le fionga le li komsina le tele o isi ofisa fasalau. O le tūlanga saunga le muna i ele Christmas. E mo ia nei whala lawa i tua mai o na ia somalo loma. I taawale lawe vea ma tūlanga whapena. Au te ilo se Christmas i file mu, mas tau sang fau file mu le le tātou atunu. Le nei ai talo i nei o lona wingala. Pe o le mea na e fia maua i as tātou so ta inga malamtanga luenga o leo leo. I le tele o issues ia e mai sei foi. O tūlanga lawa ia i molianga o le fionga ia lau lian mali toa. E hao na manino e le tātou atunu. A manino al matal vai. E fito a fi mali e fo iso tātou atunu. Mamana manama lei e le pa ia mali malo Samoa. E au te iloa. Tātou o mai e le arofa. E eiso tanga o a inga. Ngafa. Ulanga fa pena. Ai a tātou whapolo fesa le whainga o tātou to whinga mangaluenga. I te tono o tātou atunu. E hao au na tātou whaia le mea tala fia ngai mali tō la fono. Mali mea mea tono. Ele i maua saua wano fo i le fionga le tamai tai pāle mia le pe o le ele son na fia lilo pe le o fia wha li ese fina ngalo le tai tai o le malo e winga le matau pula. O le tūlanga lea o ana nei, ele i maua se awa noa ana nafi. Au te iloa e au foi ona tātou tu lea awa noa e le oni issues. Pos ni mata upu taungo fia ni mata upu le liuli wina o le tō wha. Al tātou malo marka pene tai tūlanga nei. E me seifo. Fatou fi mali ele tango fi fo ile fionga le liminsta o le o tupu ele le tulanga nei le tatou tunu ia iona ainga tulanga fa pena ia olona i tumalo me um fa pena le manatu ia ile tatou la pitola a vatua ele ai sa no e maua e tawon tatou long sa ile time e ia le time you fasinton mo tatou o le time lana ia lena ave ia nei le talo sanga le fionga le president o tatou Joas. Ia le sunga ia langi keresoma. Ina ia mawhai o na whai ese tatou talo sanga atu le fionga tamai te pāne mia. Pe mawhai. Se tatou whaatal noanga e tu sai le mta upu le. Ma le tele o isi mta upu. I tono le tatou atunu. Malo fa tai ea anto no le o manino le mato le vai a fe na wa to ai to no ul ta sanga yo le ta yo ta tu malo e no paula le meta to we fel timini yo le lo tanga ta ye ta pena pena le fa na wa o ngal to fu yan tu ya o ya fe o ngai kimu o ko va ai pele o kukuru fa le o vai po yingi ka rongi fa fo ile le fa ka ye le vai e ma vai ka maki pele o ka le sami a ngai sa ve e le ka u fe ka wi nga me lilo O fautuanga mana taimi nei. Ia atoa i matulanga foi le limi. E au ona sila le pepesi al wha ile o le tali vini le tono le tatou atunu. Le si itia al foi numero tangata. Ele o si ikia makua winga ese. Foi le si itia. Alai alo al maali ea. E au la ona sila iai. Ia se ima o mese tatou so ta inga male. Malmtanga benga si fo maloloina. E pe ese si wa mai mau so i fua ile tali vini. Ia male tulanga fo ile leo timunga ni. E ono fale anga ina le swavai. Swavai mo le tau mafa. Ia ai me sei foi. O le lava pale o le tata watunu. Ile tulanga fo ile le tato e tise. Tele ai na motu sia le tise taba ai atole e le whengo fie, wa tele o tatou ainga, whalangango ai le pawa, mea umma, ki aku le la au, ki ang il pusa aisa, ki ang il TV, ki ang il toaster, yoi, ki le mea whaiuru, o ai le mea whaiuru, ki le mea whenga le masingi, whenga le whakekeke korengi, ki ai le pawa, ya, o le tūlanga na, masinta mea, whamamango tanga mea umana, e au ona lava pali e le tau mo fia fo inga luenga na ngā lulu me la tau sanga ke wa ai mai o le fia ke si masima tau sanga fo ala ala mu watu tabala le IPC ala mu watu tabala le vai e we siaki o le tūlanga i tato wa onga o te loa
ele I maua mai le taimine ia tatou results o le watu le mai su enga o le tausanga o mawai. Ina ia mawhai ona tatou tala noa ai tūlanga le tatou tunu. Po alu luma se ka ko mea fa me mo se pele alu ai kua. Ia ai o le tūlanga na le whangamua. O mea umana e tāua uma, le se me le tāua. Mari. Ia o tatou market, I le lolo vai ale iei nei. E le mea o te tiro ai I aso ia le market. O le lolo vai a kongo le market ki sa iei kai. Ia a le whaatau ia tau mawhamata, tau mawhavela. Ia I le moro o le pui ale so I fua malolo ina o se tatou atunu. Ia e tāua ia mea ia e le titilo na tāua. Ina ia mawhai o na tātou fo ia ni whaafita au li tupu mai mumuri. Ma lo fa so I le ding vaingo le so le lo yava ya tono lo marino ma to le vai si tanto fa tal. Ya po le sila sanga mo ta upe pe ona talero ina ile nei fo I vaingo le so ini si vaingo to mo le sila fia ya malong pu ile el pa ya malo le tru ai tanto tele yang yantu ya to lo fo ile tanto so te nga mo te lo ya po ang ya fe si di se afe mafi ya nga pa wala ukala io e sa or kala le si o vainga nga fai mer kausanga kengi o la ka ki ava wa kwa foi le I se me ka ki ma fa mai ia a wala por ka ki mai Ole tūlanga tāua whangamua ole tūlanga lea ele whaia ia u matangata e whaia se tā ua fo imal tāpo karame o nisi e awatua se whatanunga o le tātou atunu u tūlanga whapenei. I mata upu e tupu tono le tātou atunu. E wa aia ia mal whanoa noa I upu e la lafonunga social media. I le tātou atunu. E mai se lawa I tātou taitai. Ia mane whainga malo tūlai. Ia whapena fo ele lai tū le tuangai. Ia ma la lātou fo I tamu whai mai. E iei le tūlanga tā ua ia e se sa mua me lalangi ato o le tātou tū. Ma le tātou wanga. Le whaaloalo le a whatawhata. Ia o le whiawata. Ia na o sina ele whautuaina leanga I sa. Na o sina tu alalo le tātou po kalami. Ia tātou fans. I lunga tātou po kalami. Ia tātou tangata ia comments ma I lātou o viewers. Ia whapea foi ia a tātou a whalapo tanga ese. Ia se ia lofani. Ia o tau na tofina o tātou taitai. Na tofina I lātou se e mai nei nu fua ina ia taitai le tātou malo. E lei fausia foi roma I sa tasi whangamua. Ali. E lei fausia roma I sa tasi. O le a tamai o le tātou whainga malo mai lātou o lo whafoina e le atoa se ngaluenga langa whamei le atoa ia. I le wa ioi. O le tūlanga tāua lea I le tātou atunu. Tātou te lava on sai. Tātou ele le Samoa. Tātou foi e mawhatia ai. Ia mawea matulanga I le tau ngofia I le whaavai mai. Ia e wha mawhanwhanaina foi la tau olo mawhatia. O nau a inga ua tau e sea nisi e peli. I le nei foi vai tau. Ia whapea foi e la tau olo ua whapea na ona iai le maa losi o le tūla whonu. Ia iei le anganga o le atua. Ia whaamālamalama ina I o la tau whina ngalo. Ia mai tātou unga foi. Ia tātou loa le mea mi o tonu le mea sa. Ma le mea sili o na whesisi le ilu tātou li. Ai o te iloa te le awhai paiponga na whaia se manu whangamua. Te le whaia so whanau na whaia ia so malolo. Te le whai sao whai. Ia ai la tātou toi tilo uma ia mea uma. Ia ile taimi foi le skala ile so fa. Ai saulo marcao finga. Ia la kulo I kai mana I mana pe pasao fa. Ia saulo marcao finga le sabat. Ia o ina foi la atum mo tato fa sino. Ai o te lo pau ia o nai mea ua mahua mai mo le tato por kalamia so se ia mata le tato ngalwenga. Ia ai me sei foi o talo ina ni som ta o polo fa pena ona ia le tūlanga I tono le tātou atunu o le taiminei whangamua. Velo le whaatawa ai le pitula au le tātou wala leo nei au ki lani New Zealand. Mo le tuelenga whaataile no mai awa. Ia ua fo ia le tātou polkalame amantau le nei fo I tausanga fo. Ia alo whale tua, maua pele mahalosi fo ia tula mahalosi
o le tino fa pe fo ila le nganga ia wale a tau amatalia fo o ngā ruenga ia wa le ne feila utalana le la masalo o ena inu at spolo i le tausanga te nei ia lau tau mai tau atu pe umala fala o le suka lau tau sielo soifua ia leo la an tau tu mamai natu ia ma te alo fatele lau fionga le lo mayava malau o fo ia pito la au ia nei te ua mātou whiwa whaatanientu oe, ia o la fwoi anu te whamaruru le e condition nei oi, i le pito no fwoi le mama le tātou ofisa. Ia te te antu le tualo soi fua mala mātou ni yola le stofi a sam nei, ia o na toe so ala pule fwoi la i le po a nisi mea fau. Ia tālo sia o le an le toe pepese nisi me tau aino fua, ai o le an pepese, ia maa nga ia tue oe whingi ma umanga ngi kausanga fau, la fua tuna tau lunga me le tātou whilo inga le sok. Ia, whaftai tele lawa whonga mua o te iloa le ale ko inguangi ngā meongi whala au. O le vai fiua le kausi ai. Ana e whatai tai mai ate au. O te iloa e whapene i kere koe alu whanmai. Ai whaftai tele sa moa i lau mai moanga i le nei tū lao le aso. Ia whaamani eina fo i pia o iaise tala ua pā o vale i lau whaafonga mai. E me se fo i lau mai moanga i se tanga wale tala whea ngai. Ia malu awe whale lo fina ngalo tātou whailoa i le stofi. Ma le tō whaafonga mua ia i se isi fo i whaapoponga le nei por kalame e mai te nei manu te leina le fiafi i se o tātou atunu u tō whaasaifua. Saifua ma ia maruia. Le fionga ia lilo maiava mai na vai le sui o le tātou wala. Leo e peo na ngalu e pūna wai mai tono le tātou o taro. Ia wala vale lua a longa puyari o lo tō pa ia ma lo o tō mamalu. O le matafa ioi ia wale si whaasala lawe au fiai le itionu si pepa ma TV. O le awina atu lea o mea o loo tutupu. Ioe. Ia ona pōlea leo oe. Ia po o fia yangi iaila oe ia finga ngaro. Pe a ngilu ngā, pe alu ila lo, pe alu i sasae, alu CC4. Ia o le mātua ia taumawhainga vaiva. Ia o le awina atu o mea o loo tutupu, mea o le atutupu. Ia madisi o vaenga e ono tūla i mai. Ilanga i atu i le lumanai. O le ungas fulurima, minuta mo te aile tolu. O tau su e saunga luanga fau, sau loa le Bowmaster, o le tau sa ininga ngata tala vauto e malalosi. E ia iso to mai le faa ila ino ua mea, ale a ia le a faina. E mo fai lava o na ao ao ina oe au e whainga luenga. Le le to tongi mai tu la whainga luenga. Pala au loa ne le Bowmaster, i le olua tasi, ono lua tolu, tolu tasi ono. Olua tasi, ono lua tolu, tolu tasi ono. Jalo whanawha o tia roa, ua te tala na neile o unanga e veni, mo whaatangwai au ki lani ni sila. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Jalo whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Avia maua sosa, Omega Car, e ama lowi moa, Omega Car, sala le tau mofie, Omega Car, fili mai loi le Omega Car. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua vitfitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Cars, umalole keisi le Omega Car. A whai alo sa ili sea o ngā a matsa molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Hey, hey! Oh! In this update, a grocery commentator says the markup on food products reveals the power supermarket giants have over shoppers. The Commerce Commission's first annual grocery report says supermarkets had up to 20% margins on basic products like milk, bread and eggs. For chilled and frozen goods, snacks and liquor, it was more than 13%. Ernie Newman says it's an indication of market failure and requires intervention. He says it'll take political will to force a breakup and change the market back to operating competitively.
ACT leader David Seymour says MPs shouldn't take a position on his treaty principles bill until it's been through the select committee process. Submissions for the bill close at midnight tonight. Despite National and New Zealand First promising to vote down the bill at second reading, Seymour says politicians should listen to submitters before making up their minds. Everybody has to live under our constitutional framework. Everyone should have a say about whether we're a liberal democracy with equal rights for all or something else with maybe different sovereignties and different constitutional rights based on ancestry. Backcountry hut users say the Department of Conservation needs to step up maintenance if it wants to increase charges. A proposal suggests charging people up to $57 a night to use many huts. It also proposes switching the huts from a first-come, first-served system to a hotel-style booking. Federated Mountain Club's president, Megan Demazantos, says the community has no issue with paying a modest charge for the facilities. That's on the proviso that those fees go back into the backcountry network, that the conservation volunteers get free use of those facilities. Trailblazer, pathfinder and fearless advocate are words being used to describe Dame Tariana Turia as the former minister is laid to rest today. Delivering her eulogy, former party advisor and chief of staff Helen Lay says Turia's crossing of the floor was a watershed moment in Māori history when she moved from Labour to found Te Pāti Māori in 2004. Just 6 weeks ago, her last political stand was to join the hikoi again, to stand proudly with the masses in action. Toi tū te tiriti. That's news. I'm Adam Cooper. In sport, Great Britain's New Zealand-raised tennis player Cam Norrie has been swiftly bundled out of the ASB Men's Tennis Classic in the first round. The two-time Auckland finalist has been beaten 6-2, 6-3 by Argentine lucky loser Gafando Diaz-Acosta in 1 hour 22 minutes. In a match to forget, Norrie was handed a code violation for unsportsmanlike conduct late in the match after his racket flew into the crowd. Umpire just going down to check on how this played out. They're just saying it slipped. Code violation, sportsmanlike conduct. Warning, Mr. Norrie. And New Zealand Cricket insists it's yet to discuss a proposal to split the World Test Championship into two tiers after 2027. The proposal, backed by the big three of India, Australia and England, would see the top teams playing each other more often. And that's sport. Fatalo fatua lau tala nei le tau mo le so male aso atai au. Wingo le tau mo le so, e maatele na le wingo le tau se iwanga na ai na iau e ufitia le langi i le afiafi. E angi mai sa vili mai tu saute isi si fo le atunuu. Pevela fa mawina lu sutor tikeri ma le malulu e se fulu fitu tikeri. O le angoto le la i le tos fulu 5 minute i le tula iwa i le afiafi anane. Mo le aso atai ai maatele na le wingo le tau se iwanga na ai na iau e ufitia le langi i le tai au. Ma le awauli, ai o le ai na timo to ulu i la fiafi. E angi mai sa vili mai saute isi sifo o le atunuu. Vevela fa mawina e lusu tol tikeri ma le malulu e se fulu 5 tikeri. O le asoa e le la i le se fulu minute te ai le tulai ono, ma o le angoto ifo i le tos fulu 5 minute i le tulai iwa i le afiafi. Ma lo tala na le tau mo le so le asoa tai au. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Radio Samoa. Tasilima Ivatolu. Amo. Seu mai ila o manu se foi o le papa
Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pea manrua mo le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi ma tupui pui o le fana witi o tupui pui le COVID is full river mo I lato is full on tau sanga malunga atu fa pea ma tupui pui o le flu pala au telefoni lua lima fitu valu lima iwa valu mo so vano e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald Amanrewa e taftafane o le falitusi po le public library Beta Drive Doctors Clinics Talofa Samoa o Atishna Ryan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Jana whanawha tia roa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. O le sireo tātou salalangua whaapisi nisi le ni vainga o le aso le ua se atia luse fulu ma le fitu bidute o te aniling tula e tolu a wheo nafta ma nava e o ea e ki ngā ea asala ni e le manu ruta vi i oi ma loa le ono sai o le avoi le ngō le mata upule o tātou o te o ni sireo whaaling o le utonu mai ia wala vale long pui ali o lo o tau pa ia ya ma lo o tau malufo le rivainga o le awoli ya wala va tau tua ma o nanga o lo o ngā lulue va alua ma le tātou wala leo le Radio Samoa ya tasi lima I watolu amo ma lo le ngā lue ma lo le sai ya ma lo vole no fonofo fa sila silanga mai le tau tua ma nanga ale Casa Beds and Appliances yoi ya maratua le tutua leo lo o whaia lea e le sunga ia Prince ya ma le lato au nanga e whaia lea I lea vaiaso ma lea fo I vaiaso e te maua ina I o te huhu e malesiona la o lo o iai na I au ki lani I sisifo ia po West Auckland a walawa ia le tutua ina o lo o taupa ia ma lo o tau mamalfoi wa tōne ia le Casa Beds and Appliances o lo whanga solo Olo ia le section no for fabric no for tolu no for single se lua mai le ivan tala I le vaiaso olo ia le moenga queen size bed mai le fitu tala I le vaiaso o le iPhone 13 mai le se fulu lima tala I le vaiaso ma le smart TV e lima nisi lona lau tele e matamatai le tau ainga ia ma le tautua oi a fione dai le fafitu fa Great South Rodeo Tohu ya pe a fione I au ki lani sifo I le pitonu o Henderson tolu fitu iwa Great North Road I dai Henderson vala ye ile numera vala au fuole ovalu selau lua lima fa valu ovalu selau lua lima fa valu o mile lua mo tahu ya po le tasi mo le pitonu o Henderson vai lo ina e fa fonga le Radio Samoa le ding fa sa longa ya e mawhaia na maua tuwain ia sau me alofa mai Prince ya male tautola udangana ale Casa Beds and Appliances manatua ia e anu mo si aki ponga o lau credit ia wale whaia kua vo I lele pio la utala lena whaia tuana nafi ia manatua la utala lena whaia tuana nafi no whaia tātou ia fia mea na o mea tutongi ya Michelle vale finga le mele ka o le afterpay wa le fo we ile before pay yo ya mal menga ka o no pay uzanga nga mawa o loa no more pay to the olo mal fale o loa ya mal finance ya mal fal tupe ya pol fal tavali uzanga umanga va ko le loa run away lo far away to Australia to Samoa or to Hawaii, to America. Right. O ke koe whapinga, molenga i okay. O mai kongi sa ora kana vole le whawhingi. Mai tau whai mau me. Ioi. A e fia a vele o loa pe whaongale au nanga. Iang koe kongi da ia rea.
pau ale mele mo fu kongo la langi ngi vai kaungi na ole o ke sene ai fo o ke sene te tongi le tupi e mo i ol ferma i leo ke finga luenga ngi o fai ia mau mai e kokongi ngai ka ko i ka na fu fa mo yo o le lua fe lua lima ke fiwe su elo e suilo a trash ke fiwe suilo fa aiu e ke fiwe suio fōringa le fiota e ko ke fiwe fa ngā mai meanga o aka le chik chak e maua oi o mamai le wharolo ai kāla fu mai le wharolo a la a mai ngi manga whiri aulo manga mama au o ka whape is a million chala man is a million chala woman ai leilo makwale o fier pusa melin mol le afo mol li siki ya mol le afo mo me kusi fo ya nga ava ko kongi mere ale ayula ave o el peikop vai ngai o ke fo fa mol o me nga waka pungi ele ke le pisingi si makampang o le umanga sanyo ko after pay mako before pay yam le runaway yang koe le kongi ala ia va molmolia ka mfenga sui mai ka ko skai ore wo sui le kausang ya ola e fa yam sioki lo ksengi o miro mo va molmole voi le ya tato a wal fi malo mai lu mole a wal fi malo mai lu mai o kongo le versa ma kongo ngai ko e ke sola voi le kongi ngo ngai ya mintinga ngai alwa o lo ko foi kori alua o ia fai ki nganga ba ko fo kuang se fa mo mo o le uma le siau ala fa mai lanka e ke nga fa kia me ia pewa e ke ma fa ia me ia pewa ala fa lunga le after pay io la ngo fa ia langa le sa lunga ko fo nga mama au nga mama pearl yo nga ula pearl o nga ngifo auro o nga kaukalinga taimane ane faile after pick ala e fiu kampang ia fakar kanime ia nga fa akala fonga kwa fa penga ya ai pura oi ai ko su e mai oi ai saulo ngodelis e se ro fie lawa ko mar fai lawa ko mar ngu lawa ko mar ku malo lawa ko mar you gotta pesto gotta pesto mar fa kasi nga lawa ko lelis
ta'alofa tausala o talano ai te ne matama tubu mai ifa afia fianga numero tasila utupulanga mo ta'alo unu o tatiu ai ile nei vasa afio mai o tafai no ole matua Fifio asima le patuma ainga e tolu Maliu mai lawa na tai Manongi a manu matama pule no foi tu ainga O fua tamanga fa Afio mai o tofai o no ole matua Asima le patuma ainga e tolu Maliu mai lawa na tai Manongi a manu matama pule no foi tu ainga O fua tamanga fa Sao vậy? Sao cái con cổ ngu đấy? Cổ cái mà cổ ngu đấy Awas ala kena ko mura na yan. Ol makwa fale ko ngari ola suma. Kelon ole ka ke fo ako kenge ko ngo wali ya. Ai ko ngo fa o mo. Kelon me mari. Ya mari ele am. Pa ke o fa kasi kele loko le am. Kelon ya. Tao o malo mo fo ko malo mo fo o lo vikka ya ke kina ko muso oi esa mo o yo ya los que quiero orma como o ya los que quiero orma como ale la ula kuye ai vai oi fa ko po ya los que quiero orma como vai oi o que amio vale o pero ma Bueno, el más común es sanga son hauso que ese sí no mal farfeau. Que no, da calea. Agua que cau es. Se eso soy lo más malo que hoy. Agua que cau es. Ale la ula kuye. Agua que cau ya. Agua que cau es cau kala pa kama hoy. Ngaya no mo ya. Agua le. Ai. Awak ke kau waya le? Ngaya no mo lagi ki nga. Ai. Yo la ngo fo mo fai nga kala kau fati. Wa ulo ke fo ke pakel. Yo la para ya. Ya. Pakal si awak ke di pe ke kau fasi lo kama. Oh winga ese no un poco el pequeño. Bueno, ano nga ke lo mas ko inga lengi fo. De la wan ya o mea uma o kalu ye o sa ho ka wa ku ya ai o ke ka wo mo ya ke yo ka wo lo so yo e ka ke le fa ngo fa kas ai ka ke uso ya yo ba wa lo malan ko la wa lo mo yo e ale la o la fia ku wa fa i wa a ke pisa se si e le o ke le pisa o wa ku lo wa pisa o pisa fo ele fa vale for me ele o ye ele se kanga kai pisa so oe ai ala ngo pisa ai lo ngu e ko kau ele le polis kamalon ma ko mo ai ku apo ngo ko kai be kai misa o so oi kalau famisa Kaya siya nakalay. I love me. Ya? Oh. Ya, kung nakao ya. Afakal ya. Ala wal mo ya. O le makwa ya kal kamalo. O kana ka pokwa. O makwa pokwa. ka kau mo wal mo ke makwa. O mga kuwal fa makalangal kamar le kuangan ore pe kalengal be ako. Mua la kulo makua. La wan mo ke sa wa ka wa ku ya kyo.
Ia ko wale le perngako. Ia. Lawa. Perngako. Ia. Afkam. Ia, I love me. Malo la soifua ya ki o le kamama kua. Ia ka alofa. Malo la soifua. Ia, ko fa soifua. Ia, sumaya lau sungai fa fengaina. Ele ayo ke fa. Ia kau nangi ko ai ngasa fa feu. Le ayo ke fa malulu wa. Awa ke fa malulu. Ngai ke wa mai. Ya, samo ia siarang arenga esurio mako lo ele. O awe o ke kau makamu le ka waku ya ke o kamal me wo mayai. E ke kaua. O awo kau makamu le ka waku ya ke o kamal me wo mayai. Kalau fai makwale angal me ke mana. Awe ke faya winga faya ro kama. Ai fai ale me wa e lo ai oi ale me wa lai na e soliar ma ko fa yo e masalo e oyos kamalok ai kama oyos kama kensiango io e kera ma ko kensiango ai le alo lo mai io o ke fa mal ma ko o le ma ke feo ai ma amelia caro fai o venga o fe ko e ma amelia wale vanga mama sang oi caro fai o lo fai ngano e nga fa kasi ma amelia le ayo amelia nga ma fewa oi ka e fai ngano e nga oi no ingo wa o pele ngako oi caro fai a pele ngako wasawo ngi foi fa perengako oi vai se perengako ai fa fongo ngi yo e fa maria ku ya ke o kama o Amelia o lo ko lo fa ai poi e ko alua mako Amelia o Amelia o lo ko alua fa ai poi po male makam pepelele fa susu masiama pepe e ngoya Amelia la kiki malai susu ya Amelia o mawakala wa e se kalai mai o ngasa lo veilo e mala o Amelia perengako yo perengako wakawo so elo walo fa ya ai tau malo ai la fa ngau Marielo finga ngalo e awa awange e ko ombi amayal mga kisaya perengako oi perengako popular lang mayo fena Marielo finga ngalo iya o le address ana ka mai Amelia o lea o Amelia lo walo le o ke alia ele so walo ngoya Amelia i o lo walo lea o Amelia o lo ko lo fai poito perengako yo ke perengako sei popular le mayo ko nga perengako whatever I need for ingos kangaka ay pay pako
mawhai o na awina atu le polokalame a le awauli mafufunga mua. Ona o le lango malosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi, o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu. E resitala aila walo. Sifungavali na ole ovipese le tualofa iyo sinora. E pala latino a ole afi ole V12 le mea. Mamoli fo i fa mai senga i ainga wo me masani se tasi o toman manu. Olo tanto o tano. E le tulanga leo le fa fie na o tanto umo tamana tua le tautua. Le fionga ya ta va mali i petelo. E fa pe fo i le tulinga ya molio o sumeo. Le malolo ai masi wa fa i langi le fo launga. Na mawala no man tu tanga loe me tulinga ya molio o Samoa le i malanga mai ne New Zealand. Eo. O le tanga tole matua i tai anu lanto ainga. E makwa le kai e ka pe anu le fati. Misia o lua ya vantua ya pa i swafa. Ya ona ole tautua fo i safa pele ona fati noina ele nganto i tono Samoa. Ya va pe fo le lano lang ya to. Eo. Ya wai e manga ba lo ambori o le fia. Eo e mautino ai tu i le market. E ona fa sono antua ya le se ia o lava ilona nu. Malona fia anga wasa mau i fungare. Ya ngake ide wasi kia kui o inu. Ya ngā rua ko foi fa o mo ka mako ngupa ia. Ila aso o soifo mai o ia. Ya alofa teli misia lava o loa. Ya ona ole tātou ngā ruenga fai fantas. Ya ai ka kia mai. Yo ka kia mai a mako le ka mwhai aku iai. O le ala a makarangi kausanga o kala wai mako o whanama ingi. O so le mele la tupu le vai so le e uma lo le vai so onga o walu lo le e mita o fa ma se ka pendo mai lo ma vo fo ka spragen lo ma vo Samuel le tutu le da il le ya so lo la se ngana mo le tutu bali il tanto ma tanga ma tua e malo titi fa tama an tanto fe pasia I kalo mai e ale kalo mai fa e me le pu ale fa e me le pu li mai a o le chief you stop your lead to me tanto filo ila so antayau le lofa malanga leo le tua lauli Isaac Baunga vegetali anto savea le wasaudi mai tau mane yana faila tui pui o le tale vivini e ma le tale tafiti fiti o le ngafai kia kui o le wari le la jau ma futa al polkalambe o le ngai fo faiba alo vatu fala ia pai tolo ipatautu male peli sulla mai bolino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani Sulumia ya umasia uhani a obasa bali le pasina sei esu solo ya samo no uatulu se ifa